Laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal. Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Musidɓe julɓe tedduɓe ka radio Laawolkisal ɗo. Haray men salmini on nokku kala ko wonɗon hono kala e ɓengure monɗen. Haray men inni on ko saɗi ko tooli kadi ka radio Laawolkisal haray no andirɗen noon e jumare be e jumare haray en invitay sehuɓe men mawnuɓe ɓe senano en ka radio ɗo ɓe andintina en fi diina men kan. Haray hande kadi noon ko welo molanago wonani en enen kadi surtout enen sonnaɓe ɓen ɓay haray hande ko sonnajo ɗimmojo men woni ko envutuɗen ka radio ɗo haray ila fuɗɗiɗen ka radio ɗo haray ko ɓeɗo woni sonnajo ɗiɗaɓo ka radio ɗo haray ko worɓe ɓen tun wowno natude waɗana en bayana kono alhamdulillahi machallahu haray hande kadi ko sonnajo mo tawatta hiɗen woni fiére kadi sonnajo iwruɗo ka meɗen kadi duɗiɗo honno Marokko ɗo haray buyyiɓe ka réseaux sociaux ji ɗo ɓe balɗe haray hiɓe heeɓi doctorat maɓɓe on machallah en torki Allah subahanahu wa taala on yo Allah subahanahu wa taala on nafirɓe nafa umma Muhammadou on fof sallallahu alaihi wa sallam sabuna ɗum ɗo haray ko welo molanago wonande enen sonnaɓe ɓe yen yi'u sonnajo no heeɓi doctorat ɗen andi ay hunjagol ɓurano on hina ko hoyi kono ɗum ɗo soɓe oti layi ɗum ɗo no welti haray en andi joni jaka sonnaɓen kadi hino wawi waɗude suga ɗum ɗo kala ko sonnajo darani simo faala jaka inchallahu si Allah newinani mo newoto haray no yiruɗon noon ka publication haray men innuno o waɗana en yewtere seeɗa kono haray no andirɗon noon hiɓe préparade nini hotugol ka meɗen et puis ɗon andi kadi haray nini contact on no ɗuuɗi tan on no fanɗani ɓe fota ko wona seeɗa haray ko ɗum ɗon waɗi ɓe maaki joni haray ɓe waɗay biographie maɓɓe on haray ɗum ɗon kadi ko saɗi ko tooli haray ɗe weltori sabuna haray en foyɗen duwa andude ko hombo woni ɓeeɗo ko honto ɓeeɗo iwi si ɓe resaka ko honno ɓe girdi kamɓe ha ɓe wakkili ɓe heeɓi doctorat haray ɗum ɗon kadi ko fierté molanaɗo wonande enen sonnaɓen heɓen enen kadi no courage ɗen kamɓe ɓe woni go'o kamen lagine en torki Allah subahanahu wa taala on yo ɗimmutu wona buy kadi sonnaɓe buy heɓoya suga ɗum ɗo so ɓe ɓay si sonnaɓen faami haray nafay en nafa leydi men ndin kadi nafa en kadi ñande yawmal qiyama haray docteur Aminata haray men noon saɗi ko tooli haray men jonnita on micro on wota men habbin on pande sabuna haray yimɓe ɓen hino heewi ga fota ko wona seeɗa haray men watti micro on e sokeje moɗon nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd. Haray musidɓe julɓe jontiɓe men mi salmini on mi dante ko sikkana ala e moɗon haray wano hadde en makiri ni ko honno men ɓe falanoymi waɗuga yewtere si honno ɓe waɗi temon joni on tigi heɓali tan fayde ɗumanna kono ɓe makiri nimi to préparade fi hotugol donc min mi waɗu si biographie an on ko honno mi janggiri gila kam fuɗɗi janngude ha mi hewti ɗo no gasa ɗum ɗon kadi a yimɓe goo no humpa andi on tuma yewtere fi ɗon no suijeji goo e waɗoya ɗum ɗo yeeso ba hiɗen mari tan si Allah jaɓi ɗon tigi no hewtori wola jene on tuma prépare to fi waɗugol yewtereji ɗum noon chaque fois inchallah haray noon gonga ko ɓen takonde yo goɗɗo si innama yo yewto fi honno no feƴƴiniri nder duuɓi nogayjoyi e nder minute aji seeɗa haray ko suɓugol honno nan telan ko suɓugol ko sujeji goo si ɗuma partie ji goo yewta fiɗinɗo ɓay on tigi wawata yewtude ɗo ko yewti ɗo wo ko gila heeɓini duuɓino koye joyi gilan fuɗɗi janngude e seeɗa donc ko ƴettugol ɗumaji seeɗa yewta fiɗinɗo haɗa mi wawata yewtude ɗo ɗum on fof gila min janngiri kam fuɗɗi ha kami hewti ɗo haɗa mi yewta tun ɗumaji seeɗa mi réusina ɓay haɗay gasa question ji kadi no woodi après donc haray mi fuɗɗorɗo taw inde hannde tigi haray ko Aminata Diallo mi innete inde ɓen annden ko Alaji Mamadou Diallo inde biro annden ko Hadja Dieynaba Diallo e asbi an on ko mamum ka iyete Jaare mo village on Jaare haray ko nder Pooreda ko mamum woni haray komi heɓa ko hitande 1986 e ɓiɓɓe ɓen an ɓen kadi komin 19 eɗen mari on worɓe 12 e rewɓe 6 haray noon min fof amin men naatuno l'école kadi min fof min janngi faydi ko ɓurɓe ɓen jannguno haa ɗuman heɓi lycée on woɓɓe waɗi université woɓɓe kadi hatti ka lycée ɗum haray ko wono tato wonno wawade continuide haa lycée
dengan harno wakkilani no men hella gon sengo do modde hari hebuno hon jaajiraabe toto kadi singiraabe toto wonɓe Saudi wonɓe janngude ɗon gooto on ɗon lannayi ka licence Allah jaɓi ɗiɗaɓo on ɗon kadi jannguno toon duuɓi ɗiɗi après o jom mbawa e pari omo continue jannde men pari ɗon mo wadde université université taw lagine o lanni après o yehi Saudi o waɗi duuɓi ɗiɗi o yehi France janngutugol e tataɓo on ɗo ɗon ki ɗum wawde continuede sabu ɓe arno lagine ɗum ko e sa e bolaɓe ɗon kiiɗiɗiɗo feere no ɓe huuɗi haray ko famille amen onno o on tigi honno fuɗɗode janngugol ara ko hitande 1993 woni komi naati l'école lan marno duuɓi jeɗɗi en tigi e ha joni lan anditi ñalande nde won tigi naati nder l'école toon ɗo bayan ƴettilannaɓe langa l'école lan ndiol lan anditi l'école kam janggayno ɗon premier fois somo inne franco arabe école franco arabe kimbeli ara ko inde quartier ka école no wonno ɗon oɗon mi jannganoɗo école ara no tawano e école ji ɓurɗi ɗin janngude mamum ɗon ko Alhaji Tidiane Sall yo Allah hinno ɓe yaafo ko kamɓe sincino école on no tawano kadi école ji atta ɗin sincede ara e mamum ɗon ko o ɓe makiteɓe ɗo Alhaji Tidiane Sall yo Allah hinno ɓe yaafo aray ko karamokoɓe molanaɓe hari mamum ɗon ɗum janngunoɓe moƴƴe noɓe jande kañum kadi ɓe marnoɓe ɓe tato wonnoɓe jannude ka l'école ɗon hari yimɓe ɓe mamum ɗon fof no respecté ɓe no ɗumanniɓe no yiɗinoɓe e komin naati l'école premier fois hari ko arabe tum min janggayno hari école on tuma école ji arabe ɗi mamum ɓe tiɗina e jande français on moƴƴe hari ko arabe tum min janggayno komin waɗi premiére année e deuxiéme année saka min waɗi troisiéme année min fuɗɗi janngude français haɗa ko janni men premiére année ko windede oustaz maliki sall ɗum ko ɓiɗɗo honno Alhaji Tidiane Sall yo Allah hinno ɓe yaafo aray ko ɓen janni men premiére année kono noon hayde ko wawnoɓe jannude moƴƴa wawnoɓe ɗumannagol fayi koye ɓe janni men ɓe Qur'an e hurufaje ɗen e piiji busɓe janni men no ɗumannorto noon premiére année ɗon deuxiéme année kadi kañum kadi ko ɓiɓɓe oustaz Alhaji Tidiane Sall janni men wiyeteɓe Boubacar Sall ɓen noon kadi janni men hari ko usaji ɓe ñaaɗuɓe anndanoɓe ɗe moƴƴa tawtete no hula ɓe moƴƴa hay e troisiéme année ko ustaji wiyeteɗe oustaz Mamadi Keita jannanooɓe ɓen noon kadi no wawno jannude moƴƴa ɓe marno kadi méthodologie jannugol tawata attire e tawtete moƴƴa wona waɗugol ni anachide ji sino yaltede ɗum noon harno welaynomi moƴƴa kañum kadi e waɗangol men ƴissaji nelaaɓen ko no feƴƴinidi kañum e sahabaɓen noon kadi harno welaynomi moƴƴa fuɗɗantono min ƴissa hannde ɓeyna ɓe lannitinemo janngo ma ɗum kiisiiɗe kadi komin janngayno ko bimbi e kiisiiɗe bimbi min jannga gila 8 heures hange 12 heures kiisiiɗe gila e 15 heures hange 17 heures kadi on tan ko hakkunde 12 heures ɗon e 15 heures min fawde e quatriéme année hadi ko ustaji ɓe kadi janni min wiyeteɓe ustage baseydi ɗum kadi ko ɓiɓɓe on Alhaji Tidiane Sall ɓeno kadi ko ustaji ɓe ñaaɗunoɓe wawnoɓe jannude kañum kadi moƴƴe ɓen ɗon min ɓurayno hulde e l'école on fof kadi ɓe nanti inde koɓe ɗumanni ko moƴƴe hay min sikka eno si min wuulino inde maɓɓe ko boni ka suudu so min hooти ka suudu ɓe anndayno min nana ɓenna ɓeɗo sa ño'iɓe ka suudu sa arti bimɓe ɓe annda ɓenna ño'iilanga waɗi ɗum ɗe ɗum ɗo haɗay ka suudu men sustaɓe wolde ko boni naati noon ka l'école lan anndi si ñande men naatino 4e année premier jour min haaldino menen taw to ko siita men piye siita min wuulu ko nder classe hannde siya men min minni men taƴondir hanne yalta ko gooto tigu goɗɗo hanne yalta ko nder classe e ɗum ɗon fof hay ko hulugol num tiggal hulugol num ko ɓe nanduno ko inde wonde makko e piyeno moƴƴa ko ɓen ɗon jannuno men 4e année e 5e année e 6e année kam minede 5e année ko ustaji ɓe go janni men wiyeteɗe ustaji Ibrahima Kiɗe ɓen noon kadi haari ko mamum ɗo woni ɓen noon haari ko mawɓe seeɗa ɓen noon kadi ɓe wawno jannude moƴƴa ɓe formuno men 5e année ɗo moƴƴa haadi ko mamum ka sera ka village ɓe enna ɗon deylal annda saade ko 7 kilométre ɓe waynoɓe ara ñande wo ñande ɓe settanoɓe ɓe ara yaltane ɗo maɓɓe subaka ɓe ara ɓe jannana e noon kadi haari ɓe wawi jannude moƴƴa e haray noon ko jannuɗe kono mi indin noon nanen komin fuɗɗi janngude français ko 3e année mi heɓuno ɗum kadi jannowo yiɗɗo jannugol moƴƴa yiɗɗo golle mum ɗe moƴƴa Allah wallina men hawrude sifa on noon tawi ko noon fuɗɗanto men jannude français tawi mo wawi jannude moƴƴa kanko ekkiti men ko honno min windirta ko honno min janngirta ko kanko waɗanno men calcul ko honno min waɗirta calcul han joni haa fewde ɗo ni miɗo hunji poésiji goo ko jannanomen taw hunjina men poésie o janna men lecture ji o waɗana men calcul
kuna fopo jonni men 3e année 4e année 5e année Allah hinna mo yaafo ma ina ne yaal nam fota e har mo yiɗi jangayde moƴƴe mo ani kadi ɗum annatoɓe moƴƴe farese haray mo wakkilino moƴƴe ko men innano men inna o somota o leetota o nawnata ɗon noon haade ko noon o way hande mande tagi kaw sumi ma kaw leeti ma kaw nawna ila fuɗɗen jannide Allah hinna mo yaafo haray kon noon fuɗɗanino français on o formi men kadi ko ɗon men heeɓi formation tigi fiino men ɗumannora ɗay men janngano premiére année men janngano deuxiéme année français mais men wawno heɓude niveau tawata no waywa so min jannguno premiére année men janngi deuxiéme année kadi e min iwi 5e année noon min ngaɗi 6e année après min hawrondir ɗon kadi o usage uji mo ñinnuɗa han mo ñaaɗi usage basayji on ɗon janni min 6e année kadi ɓen noon hari ɓe wawi jannude moƴƴe classe 6e année on no waɗa andir ɗon noon hari examen no duwa waɗede kono ko école ɗon hari woowa hari arabo no min nden noon fayde ɓe ɗuuɗa intégrade e école ji gouvernement ɗe hay fayde ɓe jonna e shahada kamɓe ni sa hewti 6e ɓe jonna e shahada sa hewti 10e ɓe jonna e shahada comme brevet sa hewti kadi terminal ma ɗum 12e hay ko han 12e jangguete ɓe jonna e shahada ɗuma kala école to gon harana ya waɗo examen anne ɗuma école ji gouvernement on ma waɗoya brevet ma ɗum bac ka école amen noon ko minen fuɗɗi wadde examen hari woowa ɓe examen hewti ɓenni nden hitande ɗon ɓe faala présentude candidat ɓe ko waɗa yo examen ɓe suɓi tawi woɓɓe goo yahino 7e har ɓe waɗali examen woɓɓe yahino han 8e har ɓe waɗali examen ɓe suɓi to yimɓe seeɗa ɓe suɓi ka classe amen kadi 6e année yimɓe seeɗa min hawrodiri menen min hewti 6e ɓe fuɗɗi on tan ɗo waɗugol examen Allah waɗi min yeeyi min participe examen o min ɗumanne min gañi ko ɓuri ɓurɗo ɓen ɗuma fof gañi ɓe ɓayɓe suɓi fayde jangga ɓen tigi ɓen ɗon participe ko ɓuri kon noon wawi heɓi ɗumannagol gañi min wawi naatude 7e année tawa meɗen mari examen amen on harana ko no wowiri noon ko wowi hari a wawi naatude 7e année yaha kewara waɗali examen yaha kadi iwa 10e kadi yaha 11e hara waɗali brevet hari ko noon min jangguirano arano mais ɓay min hewti menen 6e année ɓe daari ɓe ɗumanni ɓen yo ɓe présente candidat no gasa heɓoɓe après min continuira noon warde noon leɓe présente ko ɓuri kon ɗuɗude heeɓi e ɗo hara lan yiɗi jantagol koto an e benga ɓe wallitimin moƴƴe kamen fuɗɗoto janngugol ha ka on tigui hewti ɗo ɓe sutini on tigui moƴƴe fi janngugol ngol e wono hari ɓe senotono ñande ka l'école fayde dartugol men so min ari ka l'école ɓe naatayno e classe mo ɓiɓɓe maɓɓe woni woɓe yahano ɓe yurnoɓe daara so on tigui no ka nder classe hay fiiɓe anndi men somata kono ɗum ɗon yone ko comme genre courage gol men hara ko maniére maɓɓe on kamɓe kadi comme maniére ɗon ɓe mbarno ko ɓe courage ira men min do ñande yawgol ka l'école darta so ɓe ƴiwde ka suudu ɓe seeno ka makidi ka ɓe yeyata toon ɓe yaha ɓe darta ɓe rewa ka école ɗon ɓay ko laawol kadi ɓe jippoɗon ɓe darta men ɗen tawno ɓen toon on tuma ɓe moɓe sento kaɓe hokkiti toon e koto on kadi haray ko kanko fuɗɗani men janngugol jipi ka suudu ado men naatude l'école tawde ko wonno lagine kadi won tuma komin juuɓe nayo woni janngude école min e jaajiraɓe an tatuno o ɗumannimi moƴƴa wallitimi moƴƴa o formi men o janni men Qur'an ka suudu avant men naatude école ko min naata l'école min fof amen haade min janngi Qur'an min janngi koye ɓennata kom ba min janngi sigi min janngi minen ka julɗuɗi tawi min haɗa min ɗumanniki jisu sardi on fayti haɗa min muutiki en e makko so min naata ka l'école ɗum ɗo no wallitomi moƴƴa so min naati haɗa o moyen Qur'an on mbiɗa wawi ɗum ɗon min ɗumannitako e on ɗon o wallitinolam moƴƴa ka jande an financièrement e moralement ɗum ɗon fof o wallitinolam moƴƴa marno kankadi no waɗiran tamin menen ɓen juuɓe ɗon nayo tawde ko tawde o jannanamen ka suudu hunjina men Qur'an waɗanayno men musabaqaji concours ji kono ɓurɗo hunjade o kora on ɗon mbuuɗi ɓura ɓe yati encourage ɓe yittuɓe ɓen ɓe wakkilo haɗa men fof amen min waɗano fuulitira men kala haɓɓete ko kañum a ɓurata hunjaye si yon tigui ɓuuri heɓugol mbuuɗi eyyi kanko harina arabo janggayno ko on ɗon fof min mari ka famille jannguɗon ɗo français kanko ko français ɓe gannadimo kono haari mo yahayno naata o jannga ka duɗe o jannga o fira defte o hunjo Qur'an ka mawɓe harino loppe ɓe marno duɗaleneteɓe Alaji Boubacar Sow han joni hiɓe ka mamon ɗon hiɓe janna ɗon ko ɗon o yahayno o jannga e ka makidi kadi o fiino yo jannga wano yo lakdari ko ɓe nata e janngugol firo Qur'an kañum e hadis je ko ɗon o janngoyeno o ara ɓeɗe ko janngata kon ton aro janna men ka suudu après ka l'école hara ko français o janngata hay ko ni mi janngiri primaire hanmin heeɓi examen e année 1999 ko ngani mi heeɓi examen mi heeɓi min yeehi septiéme ko collège
e collège ɗon kadi min janngi ɗon hari no seedi primaire on hari ko jannoɓe ɗiɗo jannata e nder hitande nden fof jannowo arabe gooto janno français gooto e ɓayno yehi ko collège hade ko jannoɓe buy ɗon matiére be no mari jannowo wonno siko tawhid janngata ko jannowo feere siko hadis ko jannowo feere siko qur'an ko jannowo feere matiére be hade ko jannowo feere ɗum noon en plus ɗum noon kadi tawi matiére ji goo no ɓeyditi ɗon wono matiére ji hono nantela nusus mutala ɗin ko fi noon tigi ɓurtira wawde arabe e noon har no ɓeyditi ɗon kañum manne programme on kadi hade changé e matiére ji français ɗin kadi tawi no ɓeydtani men wono maths physique chimie biologie ɗum noon fof no ɓeydti e français on ɗum noon fof hari ko matiére ji kesi neɗɗo men annda e wono menen ka mamon ɗon no men janngirano kadi hari no seede e Conakry par exemple menen mamon ɗon hari matiére ji wono tarbiya islamia min innata matiére tarbiya islamia min inna fiqhu feere min inna hadis feere min inna tawhid feere wono Conakry nanano ɓenno so ɓenni tarbiya islamia ɗum noon fof ko ustajijo goto jannata hara ko matiére ji ɗiɗa fof natori ɗon minen ɗin noon fof hari ko ustajijo feere tawata kadi mo min waɗa e compomaji ɗi fof feere feere hanka baka so min hewtoy ka baka min waɗoya on ɗon gon matiére goto kono hara ko ustajijo buy jannini ka collège ɗo ɓay min hewti collège tawi ustage ba seydu ɓeeɗa ɓe bourse sawdi ɓe yehi toon janngugol après tawi on année ɗon kadi ustajiɓe goono arti mamon ɗon no iwi sawdi hiɓe lanni licence maɓɓe ɗon hiɓe ari sawdi honno lajino mamon ɗon eɓe inne Alaji Ibrahima Teliko ɓe halfina l'école noon kamɓe kadi tawi ko woɓɓe jannugol moƴƴe ɓe anndi kadi no tawi ko jigitorte moƴƴe e ɗumanni men ɗon ɓe formi men ɓen noon kadi haɗa ɓe wakkilani l'école on moƴƴa noon hari si ustajijo soni classe ma ɗuma ɓe metawi ɓe accitu payte koye maɗum no kala yo hoodu ka mum ɓe wakkilima classe ji wono tati ala jannowo ɓe wakkilima dugugol e ɗin classe ji ɗon fof yaha windaɗa ɗo e oɗa gayno windude ara ɓe gayniɗa ɓe yaaɓe fiina ɗon ɓe arta kadi ɗum noon haɗa ɓe wakkili ɗum ɗo moƴƴe ɓe jogiti l'école on no duwira noon ha ɓe ekkitimen ɗon kamɓe kadi ɓe hunjini men ɓuran ɗon ɗumaji bus suratiji bus ha men muuti kamɓe kadi ekkitimen o ahkamu tajwid ko honno woni honto waɗete won idha madde ko kamɓe ekkitimen ɗum ɗon fof kadi haade men janggi ɗum ɗon tigui primaire kono haade won tigui maîtrisale koye fewndo maɓɓe ɓe ari ko fewndo wontuma min maîtrise ɗum ɗon ɓe ekkitimen kadi hunjegol wono o abiyat shi'riya ɗum noon ko fi wallugol min wawgol langue arabe on ɗum noon kadi ɓe ɗum anni men moƴƴe ɓe formi men on côté ɗon kadi moƴƴe kamɓe kadi ekkitimen wono waɗugol du'aji sino honno askar sabah e almasa waɗugol askar bindi e kiikiiɗe kañum manna kadi e waɗugol askar honno annawmu ɗum honno aɗa waɗanade ko ɗum waɗa janngude kamɓe ekkitimen ɗum ɗon piiji fof janngugol kañum kadi suratul kahfi yawmal jum'a ɗe nganndi en fof importance janngugol suratul kahfi yawmal jum'a ko kamɓe kadi ekkitimen ɗum ɗon hari malgré que min janngatano e vendredi kono hari minen ko alkamisa e juma woni min janngata minen mamu ɓe balɗe luttuɗe min janngayno hari ko alkamisa e juma wonno fériéji amen ɗen hari no anndi ɗon noon suratul kahfi ko juma janngete kono ɓe innano min jannguka suudu ado min arde ka l'école ñande min arno ka école wo e samedi e affaire koɓe atata min landagol koso min janngono suratul kahfi min inna men janngono kala mo janngal e fiyeno goto fissa ende janngi hara janngali hay sa ɗandi a fiyete a préféré ɗum ɗon mbiya fino inna a janngi hara janngali ko noon kadi woni no wona waɗugol ngol askar sabah askar naw ɗum noon kadi fewnuɗano fuɗa hara ɓe ala ɗon kono so ɓe artis min artino ko classe jumɓe landutono men ɓen noon janngono so wanno hon du'a to on ado on ɗanade so wanno du'a ko waɗede ɗum noon kadi sayni a waɗali ɓe fiyete kono sa waɗali a sutta fende inna waɗi a suɓoto fiyede min fi diyaten ɗum ɓen ɗon forme men moƴƴe ɗum ɗo mi ɗumano so seeɗa wono importance honno éducation on avant l' enseignement andi ana en joni kaydi ko ɓurɗen fiiɗinde fi mum ko o enseignement jejjiten éducation o arano menen ko min janggayno horima ɗum haɗa ɓe jogiti fiji ɗum ɓe wi kala éducation e enseignement joni yimɓe ɓen kaydi jejjitino fi éducation o fewɓe ɗum anni ke ɓe tiiɗini fi enseignement o so ɓiɗɗo ma ono janngude fayde ka l'école ala daarude est ce que needi makko no woni noon neɗirede ka école no moƴƴi ka moƴƴa ayo janngu ɗum heɓa notuji moƴƴi o heɓa diplôme moƴƴo ko ɗum noon fayde intérêt fi jama on joni haral ɗum ɗa kadi no wondi e importance moƴƴe ɓay arabuɓe no inni wowal ilmu bila adabin kal bi'ru bila ma gandal ngal ala needi waywa koreeru ndu ala ndiyam ko satti ko si goɗɗo hokkoto nder ton maara donc gandal ngal ala needi ngal kadi ko non wayɗum sa janngiɗo hara needi ala needi islam ala faydi
hay so nafete haɗa ko aduna ɗo nafete ɓe anndila ɓe ko lahara woni ko luttata kon goɗɗo no duwa janngude haɗa ko fii aduna e lahara haɗa na fii aduna tun donc ɓe jowat tan ɓe wili moƴƴa hella ka needi ɓiɓɓe men ɓe haray no wondi e importance moƴƴa wono ka collège ɗo kadi hari prof ɓe no iwayno Égypte ara jannugol men arabuɓe ɗum noon kadi chaque année ɓe addunayno men wono ɗiɗo wonde tati wonde kadi gooto ɓe no kadi hari no encouragé no men moƴƴa tawi ko min yiyata kon arabuji no ari janni min annde tun enen lagine on tigi wonno fayi ko ari ɗuuɗa yiide moɓa honno arabuji maɗum portoje ni so arabu ari no janno komin haɗa meɗen hettiniɓe maɓɓe min encouragé no men moƴƴa e ka collège ɗo kadi mi heɓuno jannoɓe façon ji bus wawɓe jannude moƴƴa encouragé noɓe on tigi lan anndi ki hay profɓe goɗo encouragé noɓe lan ko kamɓe ekkitilan fayde kamɓe attilan ekkitude yo wuulugol e yeeso jamma hari menen ɗum alaa komin janngano hari kala ko min ari min jannga min compose kono ya immoni waɗa woola yeeso jamma ma jannga yeeso jamma hari ɗuuɗa ɓeɗo hiɓe inni usage sunsi diallo hiɓe nini hiɓe Europe ton ko kamɓe ɓe jannenomin matiére wiyeteɗo rédaction ko matiére ko Incha'Allah ko fii wuulugol waɗugol rédaction en arabe hara koye arabe waɗata ɓe lanndetano ɓe waɗana men ni suiveji ɓe nami windutuɗi ka suudu min ara min jonnaɓe haɗi arande min jonna ɓe oni une fois mi ɓeyni mi windu ko honno min feƴƴiniɗi vacance o min addi min jonni ɓe janngi komi windi ko après ɓeyni mi janngo ɗo yeeso jamma o tawi mi wawa premiére fois tawi mi wawata kamɓe encouragé lan ha mi wawi janngude ɗum noon e collège ɗo kam nomi indir noon hay honno ko samedi ko jeudi vendredi min mbarno ɗuma jour férié hono samedi dimanche hay ko ɓen ɗon balɗe ɗiɗi min janngata français on tuma ɗuma tenange talata e alarba ɗum noon ko arabe o min janngayno haɗi français on haɗa ɓe hawtodirano min e classe wonɓe ɓe wittien e wonɓe ɓen neuviéme ɓay ko minen fayde fuɗɗode janngude français hay ko niveau goto min woni haɗa min fof min hawtodirta woni tan goto min ɗumanno ko ni mi ɗumannude collége o mi janngiɗi collége o mi résumé woni wano mi inniri noon piiji bus hara on tigi no hakkille fayde ko piiji ko seeɗa woni ɗumanno ko après yimɓe kono mara wi question ji e wawi posude ka min ari ka min lanni collége e 2003 min ari ka lycée kadi wono fayde on tigi ɗumanni lanni étape o e étape ko matiére ji ɗi mbeydo so goɗɗi goo change après ɗo kadi ɓe ɓeydani min matiére ji ko ɓe ɓeydani min wono matiére usulul fiqh ulumul hadis ulumul qur'an e philosophie ka français kadi ɓe ɓeydani min wono économie taw si ɗi e matiére ji ɗi mi sikkinani wono chimie biologie physique batta ɗin noon foore meɗen jogitiɗi e ɗo hari menen min jannga menen ko arabe min jannga matiére ji ɗiɗi ɓe école ji français ɗin kadi janggata min jannga matiére ji amen ɗin arabe min jannga kadi programme français wona par exemple waɗo français science sociale e waɗo arabe science sociale ɓe fof ko programme goto ɓe janggata e bakka kadi yahama ɓe fof ko suivi ji ɗumaji gooti ɗin ɓe jonnete ɓayi hari ɗo honno jannganoɓe arabe ka école ton gouvernement o noddeno woɓɓe ɓen Maroc ɗo fiya ɓe continue janngugol français hara ɓe ɗumi droit ɓe wawatinude puisque ɓe janngino français lagin harale ko franco arabe ɓe waɗi toon kono ɓe ara ɗo ɓe janngi ɓe tawtodira e jannguɓe français simple toon ɓe ara ɗo bondeje ɗen ɓe pasaɗace ɓen jannguɓe français simple ɗon e yeyi kadi wono lagine toon honno noon tele wono lagine toon goɗɗo no jannga arabe franco arabe han 10e année o transfert o yara français siko expérimental waɗi siko social waɗi o yawa wawatende hara mo jannguno arabe han 10e o yawa wawatende hari ko ɗum meɗen chargé moƴƴa ko tawata ko min jannga e arabe on feere min jannga français on kadi haɗa ko programme goto kadi min janngata haɗa na langue on tun kano ko langue on tun ɗum haɗa no ɗumanni seeɗa kono tawa noon janngami waɗa matiére ji maths physique chimie biologie économie ɗinen fof min waɗayɗi en plus kadi haɗa min mari ɗuma arabe ko ɗum hay jangaɗe ɗen franco arabe no chargé moƴƴa tawata ɗum ɗon no sonjino jamma on seeɗa eyyi ko ɗon mi janngiri ka école kimbiri ɗon toujours gila 2003 ɗon kadi han 2005 tawi komin waɗi bac min waɗi ɗon bac en hari on tuma bac en waɗete bac d waɗete mi waɗi bac en o tigi gani tawi terminal ala ka école noon tawi ko bene transfert mi yaka école université ɗo école union musulman franco arabe union musulman ɗum noon kadi ko mamum ɗo wonon noon kadi ko école jano mo tawa école ji ɓurɗi janɗude ɗen mamum ɗon ɗum ɗon han joni kañum manna kadi e mo tawa kadi école ji adaɓe sinjede ɗen sinceji ɗin mamum ɗon hara ko école jano yeey ka école ɗon tawi mi wowta yimɓe ɓen toon ko min bus min wano 7 personnes ma 10 faydi yejjiti nombre on tigi iwno kimbiri ɗo yeehi continuegol union musulman menen ɓe hay min ala terminal
te joni ɓay men fuɗɗiki min waɗa examen min waɗi breve min waɗi bac en min innita min hattino yena yew ka école ka terminal won to min waɗa terminal mais yeey to on tigi wakkili ɗon kadi ɗumanmi wawi janngude ɗon tawino ɗumanmi tawino no satti tigi seeɗa ɓay on tigi ko woni ko wowta kono Allah waɗi ɗumanmi paasi woni ka résultat ji ɗuma woni premiére bac kadi ari bac ɓay yalti komin janngano terminal on hari mi anndano bourse no woodi fi arugol Maroc continue jangde hari mi anndano fe donc koko ɗuma o yalti ko résultat ji ɗi yalti mi anndita jaka étudiant ɓe no iwa élève ɓe no iwa lajine toon ara Maroc ɗo continue harata franco arabe ara lajine ɗo ara Maroc ɗo jangde hari mi anndano no woodi on tigi janngano to woni ɗum manni hari no sikkude ko Conakry ɗo wawata wadde université mais ɓay bac yalti tawi mi woni premiére mamum ɗum mi woni 4e de la république on tuma tawi lan masanta ngal yawno vacance toon ɓe nelan ɓe nini aɗu no gasa ɓe nani wondeman possibilité bourse heɓugol bourse no woodi on tuma mi iwi ɗon mi ari mamum mi ari Conakry oɗon mi yeey ka ministére ɓe nela way ko gonga ɓe bourse o an mi heɓa bourse arugol Maroc kamɓe choisitinilan honno suɓanilan ville kami yahata ɗon e option mo mi waɗata on ɓe suɓanilan docteur Aminata salamu aleykum waleykum salam yaafeede nani e interrompugol on kono ɓe windande men o voli on no fanɗi mi annda ko probléme technique ɗiɗo miɗo wolude ɗo ɗuma normal ɗumanni no towi ok awa gasina probléme joni ɗon wawi on wawa ok onon ɗon nande lan min mbilan nande kono ɓaymin ko téléphone ko fixe mi naatiri ɗam ɓeydi vule on ha hatti kono woɓɓe no windude e naala nande gas ɗon wawi continue ok donc nomi haaliri noon no fewndo résultat ji bac ɗi yalti hallam mafen tan ko toon ɓe neli mi artu no gasa possibilité bourse mi woodi mi arti mamo mi wi ɗon mi arti Conakry mi tawi mi yeeka ministére ɓe nila way ko gonga kono ndelam bourse no woodi arugol Maroc ko kamɓe noon suɓanilan hara e saare kam yarta ɗon kañum kadi e option min watta ɗum noon ko étudiant kine en fuu namin ɗum kamɓe darata ɓe ƴetta oɗo ɓe naɓira ɗo ɓe ƴetta oɗo ɓe naɓira ɗo harayna min tumɓe ɗumanmi ɓe suɓani haray non fof ko noon ɓe ɗumannorto on ɓe suɓanto min nomi haali on noon nane wondema goɗɗo mi jangga franco arabe o laggine yaddema ɗo yo waɗu droit hara ko français simple hara ɗum ɗo arabe hay tawaka ton donc mi ɗumanni ɓe suɓaniran waɗugol ka licence ko charia e droit ko ville haade ko fees mi ari towno ɗum ɗon noon heeɓi yimɓe ɓen noon divise no par di ɗon anndi enen jama o hari on tuma faydi no ɗuman yimɓe ɓe wayri no woɓɓe goo on no encouragé la yomi ar woɓɓe kadi non mi wawata arde komi jiwo woɓɓe kadi mi jande ɗe ngano satti argol ga woɓɓe sa ari ga no gasa ron ka fenude donc ɓe ɗum ɗon fof honno no tawano encourage ɓelan ɓen alaji inoteɓe alaji ceerno ba hari ko kamɓe wonno directeur mamum école union musulman on mamum on tuma yo Allah hinna ɓe yaafoɓe feƴƴinino ne ɓaali moɓɓe kañum kadi e usage Tidjane Ba ɓen noon kadi ko usage ɓe janneɓe mamum ɗon kañum manne alaji Ibrahima Teli ko ɓen ko minno ɓe wonno directeur amen ka école Kimbel komin janggayno collége e lycée kañum usage portugais ɓen kadi ko jannaynoɓe min mamum ɗon ko ɓen kadi ɓen ɗon duwan no tawano encourage ɓelanɓe yomi aru towde ko bourse en heeɓi kañum kadi ka famille kadi kañ o ben an e bureau an e koto an kañum manne e baba mawɗo no inne alaji ceerno diare kañum e daffiraɓe ɓen kadi no inne alaji boubacar waare e kañum e pingiraɓe an e ɓe buyi encourage nolan mais ko ɓeɗo ɓurlan encourage ɗo mi ɗumanni mi suuɓi wontugo dugol e encourage ɓe min on tigi yo aru ndaara so tawi te naane ɓayna force yaade on tigi no wawi yittitade on tuma woni on noon tawi bourse komin hendoto kon fewde on tuma haali ko valeur de 75 euros par mois kadi en plus ɗum noon kadi tawata billet arugol ngol ko on tigi charge to état on jonnete bourse kono ɓe charge ta ko billet arugol ngol ɓe inni men on tuma emen soodi billet men ara après ɓe rembourse yemen han joni kono ɗiɗɗi ɗum on nakata kono haali ɗum noon wano soko goɗɗo e wono bourse o alano ko financement plus o wawno ɗum annata ɗon kukol arde woɓɓe ka famille innitani aru jande men no satti ɓe andi kaarijo ari tenaali hooti woɓɓe kadi inniti mi ari ga no satti no jangol no woodi mi tenata
kono mi daraalu non fof mi wakkili mi ɓay hari famille on no encourage bela mi ƴetti ko ɓen noon ɗumannoto ko koto an kadi inni charge to fii billet charge to fii yaltande pose kala kadi ko mabori fii yawgol vacance je ɗen nettitawi mo mari o finance donc ɗum noon hari ko an 2006 ko on tuma bakko mi heɓɓi on tuma mi inni min mi joni mi ara mi wawi arde mais hari on tuma internet hay sono woodi hari sakitaka moƴƴo surtout hella wono kamen lagine maɗum maroko ɗo tigiɗi hari ɗuuɗa ɓay hari min ha hannde mi heɓal téléphone kam mi ari maroko ɗo hari komi premiére fois heɓi gollan téléphone ko ɓay mi ari maroko ɗum noon kadi ko tawi ko obligatoire be mi youtube famille on be mi ɗuman mi jogito téléphone hari kamen téléphone no woodi kono ɗuuɗa sako inni koɗo internet non c'est en 2006 mi ari maroko hay mi annda ga hay gooto komi moto lagine mi ar kono sodana biye mi jonna argande poste wino mi arde ɓay mi yewti ka aéroport hari ko min mi yiwno étudiante ka aéroport teɓe arde miɗo sukode ko maroko ɓe wonno arde kadi ko algérie tawi ko transit ɓe watta maroko ɗo tawi min ari han ka aéroport maroko ɗo mi jokkiɓe tawi na dambugal gotal men duwa yaade ɓay mi hewti kaɓe kastata on passeport jili mbi mi wo amin naɗo mi duwa naatede mi yaara nokku go e luttuɓe yaari toon min tumɓe yiltitilan feere mi ari mi ɗuman mi moƴƴa mi maapi moƴƴa kono mi jeetota mi annda ga gooto mi jogaaki téléphone mi annda haymo mi nodda silan jogiti téléphone mi maapiɗo moƴƴa mi jooɗi ka aéroport ɗum mi miiji min mi ƴettu ardande poche yiɗi mi yaha mi sooda biiri tout mi momi hotta laggen kono minni kadi somi hotti laggen mi bonni ɗin ɗon buuɗi fof mi bonni occasion komi heeɓi ɗo komi fiyarigol jannga ɗum noon kadi arayno ɗum anni on to mi jooɗi ɗon wullude goɗɗo go ar tawi lan ɗon no lan jooɗino ko ngoɗo law wullude inneteɗo Ousmane Kaba hari ko maninkajo watana e pula ola mbilan ko ɗum waɗi mi expliquani mo ka on mi expliquani mo situation on ene wotan maako na fof no ŋettidiami bus no ara ɗo hara ɓe anndaga kamɓe ko kamɓe sardi mo tawa e association ɗo no inni afe guine ɗum ko étudiant guinéen ɗo ɓe Maroko ɗo e ƴettiran o ɗaɓilan hollilan train on konde ƴettate o soodani hoore makko ticket oni o landilan silan jogiti argent de poche min ni somi jonnemo ɗo ni nono beru juste wallilani sensi beru passe komi yarata han raba sensanilan o ɗowtilan mi adi han raba o ɗowtilan ka cité kaɓe ɗumanno so ɗon étudiante ɓen kaɓe acciyeta ɗon étudiante ɓen fiyaɓe lanna ɓay démarche jiyara no woodi watte ɗi raba ɗo avant yayode ka bilka foppiɗuɗa ɗon a duwa hen dare utilisation d' inscription ma on ko raba ɗo hende soɗama ko ɗowtilan ka cité min ɓen noon acce men tawi fayde ko fewde julde suumayeere tawi julde hende neɗata fayde ƴetti kongri te ko be men habbo ɗon balɗe si tawata ɓe suɓɓito bolle mi wonno ɗon wona balɗe sappo ka cité ɗon somi wawi hettude kaydi jiyamen so men ɗumanno on noon o moƴƴinoyam moƴƴa ɓay woɓɓe no ɓe wawno jette no mbuɗi kala komi jogiti ɓay cipitalan ni kono on ɗon o ɗumannilan o jonilan mbuɗɗi o honno innantelan o ƴettali hay faafu makko ko iwri kon ka aéroport alrabaga hay ɗum non ko kamɓe ɗon hoore makko komi jonnimo wo ko ɓeru ko cinquanalan fi pas iwgo raba iwgo casa ka aéroport ala raba o ɗowtilan kadi hankande ka cité kaɓe ɗum acciyata ɗon étudiante ɓen wasilan ɗon o jonilan numéro téléphone makko confié ma pori goɗɗi mi noddumi o hollindirilan étudiante ancien ɓe wonɓe ɓen ga ɓe wallitolan ko ɗon mairi mi ɗumanmi mi wonti ɗon mi yi étudiante kadi arɓe kesum mi waddi démarche ji ɗin hammen lannimo kala yaari ka pukkiteɗe to min tawi ko bilmina ɓe honno fees mina ɓira min mi yaari ton ɗo min hewtoyi fees tawi toon kadi ko yawgol ka école inscrive o après ɗum ɗon ɗaɓɓaka wona après noon fuɗɗoɗa janngugol tawi mi retardi min tooɗe komi ari hari novembre hewti donc mi arno tawi ɓe fuɗɗinoke janngugol wiyami inscrive kono Allah waɗi ka sappo mi yehi mi naati ka classe janngugol mi tawi ɓe mari matiére ji ɗum noon kadi ko matiére ji kesi matiére droit on hari ha ande tigi janngal mo hari kadi ko ɗum noon koye arabe janngete waɗano honno français kono ko langue mais ɗiɗa matiére jeeɗi tiiɗi koye arabe droit arabe hari ha ande on tigi waɗa ɗum noon onno matiére harmi sattumi moƴƴa e min janngi kono Allah waɗi on tigi janngi ɗum ɗon wawi ɗum annade ene satti premier honno ko ɓurno sattinde kadi ɗum on tawata profité goo ko haala maɓɓe kam marko ga haala kadi mi annda hari komi yewta lagine mi anndano marko ga heɓe mari haala haɗana arabe ɓe sikkano ɓe fof ko arabe classe ɓe wolda ko on tigi janna hollagine donc ɓayadi ga ukkontitan on tigi tawi ɓe mari ga haala ɓenna ka daari ko arabe fonnaɗo no wawi hakkude anglais wolay ɗo anglais wolay ɗo sirion onno séralion fayde siɗa wawi anglais a wawata nande famude ɓeeɗa ko para han aray ko mowoye goo woni gootum ɓeeɗa kadi mari haala goo hara ko arabe fonnaɗo ɗum o sonjini tigi moƴƴa kadi ɗum
kono adapté han ɗum anni ka sakke ko ɗum tawi be ekkito haala kamɓe si prof ɓe go haala ko ɗum expliquer ɗum anni ɗum noon haade no sattani on tigi kay ɗuma odi gaari gata e jani men ko gonga no satti moƴƴe premier fois ko min ni kon haala kan no sattino moƴƴe faamugol e kadi tawata exposé ji watte chaque matiére a waɗa exposé no ko winda ƴetta e fen winda matiére on ara ɗumanoɗa ɗon ka école ka e nder classe ton exposa jama o landema question ji après no har no sattino on tigi ha nder waɗa ɗum ɗon e kadi honne noon telan tawata on tuma internet hayso no woodi hadi andaki hari hayso mara ko ɗo ari ko email ɗuman norte so ɗum ɗon on tigi windidiran taari ɗum ɗon naamu kala gooto ay famille on ka lagine kan andaki ɗum noon sappo e naɓe jiɓitti hay ko koto a won ɗon Amérique kon noon noddenolan chaque fois landolan kon no wayga kon ɗon explicanayno piiji bus ɗum an no wolanalan fi famille on wonde fewde ko kanko noddanaynolan famille on ka téléphone ɗon mais yewtude ma mi wawa yewtude ma bono matiére jigo kadi tawata bono informatique ɗi ngadi ha nden tigi wattake e mo coordinateur sakko andano gerdata ɗum noon kadi sakkan noon tigi moƴƴe tawata examen waɗate ara contrôle waɗate ka ɗuma taw avant examen ara on contrôle ɗum no ɗum anna yettewano 40% e nder matiére on noon kadi songi noon tigi moƴƴe waɗa contrôle an gasa waɗa matiére on ti kaydi ko noon janggiri licence on no men ndi noon mi résumé woni moƴƴe puisque tan on juuta heno ɗuma jaka mi feƴƴintinino fayde ko haldano kon e ɗo kadi men heɓuno toon jawo seeɗa hari prof ɓe bono toon ɓe obligé noon no yemen soodu livre ji maɓɓe ɗin sa soodali fayde ɓe o notu mo miniɗa haɗa ko contrôle o moɓe ƴettata 40% haɗa ɓe ɗuytante on notu ɗon haɗa ko ɓe soodali ɗon a waɗa foto ko piiden mais prof ɓe go avec tout ça prof ɓe bono toon haɗa ɓen ɗon hokkano men haɗa ko livre ji maɓɓe ɗin ɓe ƴetta ɓe photocopie ɓe haɗa ɓe hokkano ɗum noon fof haali makka ɗuma tan ko en 2009 mi lanni licence hendi licence an on en charia et droit kadi ko be mi tawi mi continue master ɓay hari occasion mon no gasa no woodi kono haari no satti seeɗa e hari il faut que ɗaɓɓa master ji nande suuɗe konko jannguɗa ɗon e ka faculté ji arnaka fakka ka jannguɗa ɗon tun ɗaɓɓata hara darewano raba dara Marrakech dara vilji ka tawata ɗi master ji ɗin gooti ɗin fof no uddita postula puisque a postula woni e waɗa sélection de dossier après ɓe noddama ɗon concours a gagnike ɓe ƴettama sa gagnaki ara ɗum onno sak honno noon hay riskugol postulana université goto no wondi risque moƴƴo hay ko be postulanaɓe yiɗɗumaji boyi université ji boyi Allah waɗi postulane université ji boyi goɗɗi ɗin ƴettilan goɗɗi kadi ɗon kilan ƴettude tawata bourse mumen hemde to noon da kadi ɗin coûtant 15 € par mois a anda so ɗin continue ma so ɗi continue ta puisque sa hewti master ɗi ɗon ka continue de kadi mais on tigi postuli hari école kam mi won ɗo janngo komi janngi ɗo ni yon ɗon ɓe jonneno bourse haɗa na o bourse 75 € ɗa noon haade ko valeur de 180 €. mi postuli an ɗo mi postuli école ji bourse kadi mais Allah waɗi oɗo école ƴettiɗan école ji ɗo kam no toon ƴettiɗan mi suɓi oɗo école puisque hari fiiji bourse no toon ko tawata ko ɗumanno toon touche kala je mi suɓuɗi o école ɗo komo tawa e école ji ɓurɗi ɗin janɗude mara ko ɗo janngaɗi honno étude islamique kadi ɓe jannay ka école toon wono informatique harano ɗumanna moƴƴe e kañum kadi e langue ɓe jannay anglais e français ma espagnol on tigi suɓi woɗum noon kadi arino intéressé ɗa moƴƴe mi janngoɗin noon ɗumaji ɓe jannay kadi matiére ji toon wono philosophie psychologie e sociologie ɗi ɗon fof aɗa janggede ka école ɗe kam janngude on fof on tigi janggata spécialisé e mum kono on tigi heɓa e base ɗin matiére ji ɗen fof mais ɓay on tigi ari normalement master ka fakkaji ko 2 ans ɓe janggata ɓay on tigi ari ka école ɗon tawi master on ko 3 ans ɓe kadi janggata donc ɗum noon tawi ko on année ɗon kamɓe kadi ɓe fuɗɗi on ɗuma ɗon on systéme ɗon waɗugol master 3 ans e tawi note on kadi ka école ɗon kamɓe ɗo ko sur 20 tawi ko 12 sur 20 ka faculté ji ko 10 sur 20 sa heeɓi 10 sur 20 a passé sa heeɓa noon 10 sur 20 a passé a on a passé tan mais ko ɓaymi ari ka école noon tawi ko 12 sur 20 sa heeɓa 12 sur 20 a passé sa heeɓa 12 sur 20 a passé tan ɗum noon haɗo on tigi annda ɗum ɗum kala école ɗon avant naatude ma ɓay naati ko ɓay naati annde ɗum ɗon e école on tawi no satti moƴƴe puisque gogono min ndin no ɓe janggay anglais ɓe janggay wono matiére ji kono wono anglais haɗi ha ande o tigi janngale anglais ka arno Maroc kamɓe noon ka ɓe jangga ka école ton hay niveau maɓɓe ɗon hino towi moƴƴi puisque ɓe ƴettatano mbono marocain ɓe ɗum ɓe ƴettatano goɗɗo so on tigi mara base anglais ɓe ƴettatano mais minen étranger ɓen ɓe waɗani men faveur ɓe ƴettani ɓen so on tigi wattulde ke noon ɗum ɓammi tigi marocain ɓe ɓen no wawi tasude e wono on année ɗon kadi année mo ɓe ɓeytu noon haade ko 2 ans ɓe ɓeytti année goto woni 3 ans on ɓennamo année préparatoire koye janngo on ɗon année on fof composa ka pendani
waɗa 18 matiére examen sa paasi ɗi a paasali ko ya yaltu ka l'école na ya fuɗɗi to ani noon kadi hari no woni no hulɓinanimo moƴƴe tawata e ɗumaji no woodi exposé ji no woodi moƴƴe kadi matiére beɗon mari exposé ɗum noon hay ka fakka ka fakka kam watta licence c'est la même chose kadi ɗo ka fakka ka école ɗo wawata somude so a soomi wana 20% e nder année on ɓe wawma licence ude ara waɗata examen ha sendane ɗum ɗon ɓe ɗumannoto ɓe calcule ɓe ndara ko combien de fois somuɗa haade men ko men 5 personnes janggata arno waɗugol on master ko men 10 ɓe ɓen ɓe maintenimo tukkiɓe ya 10 ɓe hay ɗen ɗon woɓɓe ɓen kon ɓe gollude hoɓɓe no somude ɓen noon fof ka sendane ɓe licence no ɓe waɗali examen sakko ɓe maɓe feɗɗinoɓe feɗɗita wono o noti ko miniɗa 12/20 tawata menen meɗen honno Maroc ɗo ɓe annda ɗum noon ɓe hokkata note wayta par exemple Arabie Saoudite goɗɗo no wawi heɓude 100%. Menen Maroc ɗo goɗɗo jamais de la vie waɗo littérature ne heɓa ɗo 20/20 ko wakkilɗa ko wakkilɗa ye l'école on fof ara ko goto heeɓi 15/20 ara ko goto pet wara ɓe luttuɓe fof ko gila 14 hande heeɓi ɗum ɗum jangguɓe Maroc ɗo no andi on ɗuma ɗum on pumpi on ɗon mais Allah walli o tigi no ɗum noon no sattindiji ko heeɓi ɗon kon fof wawi gagnade ɗonki wadde ɗonki fuɗɗitade année hay goto lanni master en 2012 donc ko on année ɗon kadi mi fuɗɗi wadde démarche ji ɗum fi windagol ka doctorat mais ɗum ɗon tawi ƴette tan moƴƴe ɓe iske ɗum ɗon ko ɓe so woɗa ten waɗa postulana université ji ɗum ɗon kadi après si hewti waɗugol concours ko yaaru présentat on ten mo suɓiɗa ɗon e yeeso wonno 5 juriɓe tawata ko ɓen ɗo wawi ɗumannagol ñawde pp mon no moƴƴi waɗugol ma so moƴƴa waɗugol ɗum noon haadi no ɗumanni moƴƴa on tigui suɓino temji wono université ji ko kadi haɗa systéme on no moƴƴi haɗa so tawi yaata e spécialité ko ɓe udditi kon ka ɗuma ɗon fi doctorat a wawata dañade a wawata heɓude doctorat ko ɓe tawata no yaadi ɗuma e ko ɗumanni kon tawata no yaadi mum tawata kadi a représentant mum tawata ɗa maîtrise te mum moƴƴe ɗum noon fawde miɗen jowade ɗum noon e nder 2 mois donc on ti koye nder on 2 mois ɗo wawi suɓagol ten wawi ɗumannagol wawi présenté gol mo yeeso jury ɓen ɗumanni wawi dañade haray ko ɗon mi en 2013 mars 2013 min fi waɗugol doctorat ko mi résumé woni heña fi so tawi affaire question ji yimɓeɓe no mari question ji fi ko yowodiri gontiɗi janggi kono wawi landa ko donc en 2013 ɗon mi waɗi ɗum ɗon mi inscrivi mi heeɓi ten e nder on honno 2 mois ɗon on tigi ɗaɓɓi temji boyi tem sakkitoroje on tawi ko o tem momi waɗi ɗo mi wawi muɗumannade mi inscrive doctorat e 2013 gila 2013 ɗon han 2017 mars kadi 2017 mi wawi wadde doctorat on e nder 5 ans mi déposi après ɓay mi déposi koya dépose ɗum noon kadi sa gayni windude ko winduɗa ko haɗaɗa mari encadrande ɓe jenna noon 5 on no 4 prof ma ɗum 5 prof kadi ten ɗon jangga ko winduɗa ko mi dara so tawno mérite so waɗede ɗumannagol ma so mérita so tawno mérite ɓe noddama noon waɗon so finan so mérita on tigui fuɗɗitoma ɗum ɗumanni donc ko ɗuma ɗo komi déposé ko mars 2017 ko woni han ɗuma ɗo ɓe noddilan e novembre ɗo ɓe noddilan so waɗi fof ɓe acceptité mo donc ko ɗum ɗo yiwɗon ɗo harayno sitene haray mi resimo ɗo moƴƴa haray mi wawata wolde ɗo ko ɗumanni ɗon fof ɓaytan on juuta haray o yafata so tawi mi feƴƴintini leero moƴƴa haray ɓe no mari question ji ko yowodiri e koko parcours on ti janggi kon haray ɓe wawi landade tawno question ji goo hara ko yowodiri e piiji goo no toon mi sikki mi ƴettori on haɗa yo waɗu ɗum ɗo yeeso so tawi occasion goo heɓoyke ɗe wawi yewtide ji goo waɗa question ji goo ko yowodira ɗum ɗo kono hannde faala so tawi ɗo mari question ji ko yowodiri e parcours on tigui on e ɗum on ɗo wawi landade ɗum noon haray min ni assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Naam docteur Aminata aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu machallah alhamdulillahi aray nen ɗo men arɗo men jentiɗo ɗo men enjoynade kono gasina probléme inchallah ɗa aray halduno ɗen ko 30 minutes watton yewtere nden après udditana question réponse on haray vraiment min weltike fota ko min andi ɗum ɗo kon sabuna ɗum ɗo kadi ɓeyday wallude en andi hunde heɓorta ko ni surtout kadi doctorat ɗum ɗo heɓorta ko ni hara en andi kadi mawɓe momɓen ɓe wallitike on moƴƴa machallah alhamdoulillahi haray kon famille ɗuɗuɓe kadi ɓiɓɓe 19 ɗum ɗo fof ɓen mo dattike darike
ɓeɗo foppu naadama l'école kippama ha wawi ɗum suga ɗiɗo fiji so ɓen ɗo kadi ray ko yettude Allah en tawi Allah subhanahu wa ta'ala on yalla ɓeyden suga ɓen ɗo mawɓe kadi buyi ka meɗen tabintina en enen kadi amina ya rabbi. Naam haray noon lande buy no ari ɗo naam haray lande buy minni no ari ɗo taho mi essaya naɓugol ɗen ɗon taho lande windade ɗo taho Inch'Allah si tawi on sayi en udditanay woɓɓe ligne on après udditanay ɗen woɓɓe ligne on Inch'Allah. Naam landal aranangal ɓeɗo hino landi wondema was tawi hara hiɗon jomba ko ɗum ɗon ɓeɗo adiɓe landade ɓen ko ɗum ɗon ɓe neli ɗo tawi hara hiɗo resa. On ɗon kadi ɗum sivise mi faalamo wattirmo yeeso harayla mari komi yewtoya fi makko. Ok na probléme Inch'Allah. Naam haray ɗo kadi woɓɓe goo kadi hino landi ɗo ɓe inni wonde goɗɗo ko jokki wo haray himo mari modèle wo onon tawi hara hiɗo marno modèle jogomo wona seeku jogomo ndaaruɗon ma goɗɗo goo ma mawɗo mon ma ko honɗum daari on ɓe ndaaruɗon ha puusu ɗon okki on courage ha innu ɗon on waɗa e doctorat tawi hara ɗon marno modèle jo goɗɗo goɗɗo ça veut dire hara goɗɗo mo yiɗuɗon jokkuɗo fi suga ɗum ɗo inno onon kadi on wa'oyeyo on ɗon ɓeɗo ko ngal ɗon landi landal. Tigi tigi mi alano goɗɗo en personne minna oɗo saga mi wayre wa oɗo tigi tigi mi yiɗunoɓe janngunoɓen fof parno welala yiɗunoɓe ɓen jande fof parno welala donc to mino goɗɗo no jangi no wayri wo hari no ɗum ɗon no welala moƴƴa ɗum no courage anela moƴƴa moƴƴa mi ɗumanno kono hara ko aaden goto ni hara ko on ɗo woni modèle an ɗum ɗon hade mi jogitade. Machallah waari woɓɓe kan no landi ɗo tawi hara ko biro mon e bem mon puusi on e ɗum ɗo ka hari ko onon to yiɗi kono ɗo on yewtino nanen e kamɓe kadi ɓe soutenir on moƴƴa fi muɗum ɗon haray ɓe landiɓe ɗon haray mi sikki ɗon faamike par ce que ɓe landi ɗo ko bem mon e biro mon soutenir on ka hina kamɓe ko honno wawa ɗon convaincre mawɓe mon ɓen ha ɓe acciti on yahu ɗon janngugol hara kon suddiɗo ko difficulté honɗum heɓuɗon lande ɗe no ɗuuɗi seeɗa ko ɓeyange biro amen no soutenir la moƴƴa kañum e coto an no mi sippori noon ko coto an kadi ɓaysi honno nantelan si on ɗon finance ano ɓeeɗa ko soutenir no wo faydi on tigi wawatano continue de ɓay piiji ɗin gahar no satti moƴƴa mais ko soutenance on ɗon on kadi ɓurtira wallitade kañum e soutenance ɓegange biro an on ɓen ɗon wallitila moƴƴa moƴƴa machallah mawde koto mon kadi yallah waɗu barke maɓɓe ko ɓe soutenir on kon allah machallah alhamdulillah. Naam si ɗon kadi feƴƴi haray woɓɓe no landiti ɗo wo ɓe yi ko droit islamique jannguɗo kamɓe ɓe annda ko honɗum woni droit si ɗon wawi ɓe explique ande par ce que ɓe famataka français si ɗon wawi ɓe explique ande ko honɗum woni ɗum ɗon ko honɗum woni rôle o si ɓe faama arabe ɓe yeyatake si ɓe faama arabe ko pular de ɓe addi ok ko droit islamique ko wono lagine ɓeyna ɗum sharia ko tarbiya islamia sharia ko kala matiére yowondirɗo e anndugol diina kanko ɓi ɗum on tigi janngi hono pinnama droit islamique ara ko tradition arana ɗuma tarjama harfiya ko ɓenta kon tarjama harfiya ara ko tradition kol no woni noon diina tigi tigi ko kala matiére yowondirɗo e diina ka wono fiqe usulul fiqe hadis ulumul hadis ulumul qouran ɗin noon matiére ɗi fof on tigi ɗumani on tigi janngi mais tigi tigi ko woni honno fi thèse an on komi waɗi mo tigi tigi ka doctorat ɗo haray ko fi ɗi livre ji manuscrite ɗi livre ji windetenoyi avant honno ɗiɗi mawɓe men ancien ɓe windirayno juuɗe haray ko fi ɗin mi waɗi tawata o livre momi waɗi ɗo fi mo hara ko wowluɗo fi keɓɓu ko ɓennata comme feɓɓun nawasir donc haray ko ɗum on tigi waɗi temon doctorat haray ko fi ɗi livre ji ɗon hara livre ɗon ko yewti ko fi feɓɓun nawasir mi annda so tawi hara ɓe faamiray noon masini ɓurtay détail ɗo ɓe jenti ga no gasa hara ɓe faamiray ɗo inchallah sina ɗum kadi haray ɓe ɓeyda e landitoyaade bisimillah ɓeɗo kadi no landi woyon sendindiraniɓe ko honɗum woni différence oustage e docteur e cheikh wo ɓe nana ɗum ɗo fof kono haray ɗum ɗo no ɗumannade ɓe so tawi ɗon wawi ɓe sendindirande ɗum ɗo ɗum ɗon fof ko mustala haatuji tawata wono so innama docteur alay ko heɓuɗo diplôme doctorat heɓugol diplôme doctorat wona par exemple no mi explique ni haray il faut que rewaɗi étape ji ɗo ko on tigi janggi wo ko on tigi janggi si rewali ka l' école wono honno école académique ji hara waɗay primaire collége lycée waɗo e université licence waɗa master waɗa doctorat ala no mi notake docteur woɓɓe noon no woodi hara no janggi moƴƴa moƴƴa ɗum noon miɗo ɗumani miɗo tawde ɓe jangguitore ɓurɗo
marde doctorat on kono hara ɓe ennetake docteur puisque hara ɓe heɓali o ɗuma titre ɗo ɗum noon ko titre ji wono oustage goɗɗo no ton hara ko oustage ɗum noon na titre aɗa wawi innede ɗo oustage ara ko seeɗa jannguɗa aɗa wawi kadi innede oustage hara aɗa janggi moƴƴa moƴƴa cheikh kadi c'est la même chose ɗum noon kadi wawa ennugol quand même ceerno docteur on hara ko heɓugol titre on hara il faut que rewa ngol laawol losi wawa heɓude ɗum ko jannguɗa wo ko jannguɗa wawata innede docteur so heɓali ɗum ɗo heɓali o titre ɗo no wawa noon kadi nomi indir noon na innugol ko heɓugol ngol gandal innata koɗo docteur a wawi heɓude a wawi wonde docteur inne docteur hara inneteɗo oustage no ɓuurma janngude contraire on kadi no waɗa mais innetake ko honno innantelan a innete docteur ara rewari ngol laawol komin rewi ɗo ko be rewa ɗum ɗo heɓa ɗiɗo diplôme ji fof ha heɓa o ɗuma ɗo titre ɗo so wawaɗe a innede woɓɓe kadi no addi ɗo landal ɓeɗo ɓe inni haray hiɓe landi ko honno onon wawɗon organisade ha wawɗon hettude doctorat fewdo ko aduna o fewdiɗo e ɗiɗo réseaux sociaux ji ko honno onon gerduɗon son wawa ɓe sifanade seeɗa no gasa kamɓe kadi sina fi doctorat kono ɓe darano ɓe organisoro sabuna haray réseaux sociaux ji ɗi no tampini seeɗa ɗum ɗon ko gonga maɓɓe ɗum ɗon ko son tigui tewtude ko woni konka réseaux sociaux ji faydi jande nden on tigui ɗumanno ɗo moƴƴa moƴƴa mais sa organise kadi tamma on ɗa wawi yaltude puisque ko ɓe inata ko gonga ɓe dakon tan wono par jour ɓe mari 24 heures de temps son tigui ɗanike ɗon hara ɗanike ha hara ko ɗantoɗo moƴƴa moƴa ɗanade 8 heures de temps 8 heures de temps himo luttidi 16 heures de temps e nder ñallal ngal on 16 heures de temps ɗon ko fijji wo ko fijji o ɗumannimo waɗitude 6 heures de temps fija ɗiya 10 heures de temps o consacré ɗum ɗon fi janngugol e fi ɗumannagol appliquegol dina kan so ndaari a enne ñallal ngal no yaha moƴƴa moƴƴa mais so a ndaari a ɗumanniki a sennditi on 24 heures on a tawa vraiment no yonante fiya janngu waɗa kadi piiwoye besoin woy ma goo surtout so tawi ala gollude hara ɗumanni hara ko janngugol ngol tun juppuɗa haray so vraiment hiɗi yonanama yokka haray kadi tanji ɓuratama ɗi wallitade fiya ɗumanno ko hella bimbi ya juuli subaka peto ɗinno on tan ɗum on no wallama fiya janngo moƴƴa moƴƴa ma ɗum hirugol ɗon noon kadi ko so tawi mara golle bimbi subaka maaray ko woni préférence haray ko ya ɗano law immoɗa law wawa ɗumannagol wawa janngugol nde innugol ni réseaux sociaux ji ɗin ko gonga eɗi woodi ɗi wawi bonnude tan men o moƴƴa moƴƴa mais en ƴetti en organisé en waɗi emploi de temps ɗum en waɗi plan e wawi yaltude machallah alhamdulillah ɓe paami ɗo kamɓe kadi ɓeɗo kadi hino landi wo haray ko honɗum woni programme mon on projet mon on nini ɓay on lanni wadde doctorat on ɗo nini si tawi on yiltitoto ka meɗen Guinée son hewtoy toon kadi ko honɗum woni projet on ko uddutugol wallito yimɓe ɓen no janggira ka ko honno wo kadi ila heɓuɗon doctorat on si tawi hara gouvernement on ka men contacti on e fi ɗum ɗo e félicitugol on ɗum ɗon kadi mi projet an ko mari nini ko hotugol Guinée sago an mi heɓay golle ka gouvernement lam mari kadi noon projet ji privé kara ko projet ji personnel ara ko mbaɗanta hoore mais sagam première des choses mi wawa heɓude golle ka gouvernement sigi kala ara no sattifi moƴƴa menen ɗo mi explique ɗum ɗon seeɗa gila 2010 ɓe acciti addugol janggaɓe franco arabe ɓe maro ko ɗo fiye ɓe continue jande ma ɗum menen gila men adi hade chaque année wano 5 personnes ada wonde 8 personnes no ɓe ɗumannode wo ɓe ƴettira ɓe adda ɗole ha joni janggaɓe en français no waɗa ɗum noon ɓe coupi ɗum noon few gila 2010 min geri min wooli hamɓe ronki tuma min ɓe ari ga wo faydi hari arana min yaha no yiɗi gole maɓɓe min explique aɗa ɓe ginna ɓe duwa artiste franco arabe on meɗe ronka ɗum mannagol ɓenna ɗum ɓe ala kamɓe ɗum no woniri noon kadi hari meɗen mbarno bourse ɗo kadi lagini ko 50 dollars ɓe yoɓayno par mois hari koye bourse o no fanni moƴƴa moƴƴa kono ari on tigui no walli ɗum ɗon no wallitoro o tigui wan sodugol livre ji son tigui yahani e goto harana yettoro ɗum ɗon fof puisque ko ɓe yoɓayno men kala école ɗo ko hande ko juste beru dépense hawrata beru ko yoɓa loyer ko ɗumannora e feƴƴinira e nder lewru ndun mais so tawi haɓay toon ɗum a dépense ji go wano yawgolle saare go waɗugo ma participe golle séminaire ji ma ɗum sodugol livre ji ko be walliteɗa ma kum bourse kum arayno kum ɗon ɗumanno toon no mais min gila 2015 ɓe kupilan bourse on mi annda ko fi on ɗum ɓay mi yahi ka ambassade fi handagol ɓay ko chaque année ɓe addanta men ɗum noon ɓe moɓɓintita woni wonde ɓe adda 200 wonde ɓe adda 300 nde wotere haɗa ko fi lebbi 4 ma ɗum lebbi 6 wonde ka ɓe adda 500 nde wotere mais yahana ɗum on tigui yaha ranga ka ambassade har on kam mi ranguno ɗon wano balɗe ɗiɗi ɓay balɗe honno ñaari 2e jour on mi yehi mi naati tungo yalan mbilan ko honno mi teɗa ɓay mi haali oni oɗon ki o raɓɓitali a inde ande ngal liste woni wo inde ma nde ngala ka liste min fi on honno o andiri ɗum ko kanko vérifiina min discuti seeɗa ɓeni kamɓe na kamɓe o kamɓe ɓe naɗɗi liste on lagine ko lagine woni addali inde ande woy mbiyawmi lande o lagine ƴeeyi kadi toon mi landi ɓen kadi inni wo kamɓe kadi ko liste naɓa ɗon ko ɓeri ɓen ɗon ɓe addani juuɗe donc mi annda ko fi honno on bourse ɗon kupano
ɗo kadi kami ɗum ɗo hewti ka soutenance on hewti mi yahuno mi innei woɓɓe goɗo ɓe tato janngaɓe arabe ɗiɗo e janngaɓe français e goto on laamino association mo mi inni on ɗo nanen ACD o laamino on association mi ƴetti on ɗon mi inni on ɗon no anndindide e ambassade on ɗo no anndi ɗen ton eme yaadu mi waɗi ɗo carte de invitation mi waɗani lettre honno ambassadeur o lettre spécial mi ƴetti min yehi hay on tigi no occupé moƴƴa ɓen balɗe ɗon kono hatta min ƴetti sangamen on manan ɗon nayo kala min yehi ka ambassade min jonni ɓe carte ji ɗi gonno ɓen toon min jonni mo kala carte d' invitation fi arogol ka soutenance min accani ambassadeur o lettre puisque min wawatano yiidemo kono min yiyani hay goto ka soutenance hay goto wawano arde ɗum noon gila kadi ɗum noon feƴƴi ɓe noddali ɓe landiti ko honno wayri ɓe noddali ɓe félicité ambassadeur on ɗo lagine noon mi heeɓi nodduɗolan honno nantelan ministre de la jeunesse Aminata Diallo ɓen noon ɓe noddunolan ɓe félicité lan ko ɓen ɗon mi heeɓi nodduɗolan e wonɓe ɓen ka état guinéen ambassadeur on Maroc ɗo ambassade on ɗo fof wonɓe ɓen gollude toon hay goto mais bannodduɗolan landitilan honno feƴƴiri ma ennugol no félicité lan mbiɗa mari projet hotugol mais mi tijjaki yawgol ɗum heɓa golle ma ɗum ɗumanno ɗum ɗo mi annda mais sagam mi yahani ɗo golle ka gouvernement walla mari projet ji privé projet ji personnel sagam mi si yimɓe honɓe nantelam wawa ɓe finance ude no woodi sagam ɓe mi wawa no yewtude min présente ɓe komi mari kon après min dara honno min guerrat machallah alhamdulillah ɓeɗo kadi no landiɓe inno ɓay certainement haray kene goo aray tawa hiɗo on fotta e difficulté ji ha wasi woti décourage to woko on ɗum courage no on ko honɗum ko honno gerɗo toon noon ha hetto moral mon on par ce que si goɗɗo goto no yeehi janngugol nokkugo hara ala famille ɗon kene goo mo wawi fottude e mettereji piiji moƴƴa hara ha o décourage o moƴƴa wo ko honno gerdayno ɗon ha hetton courage mon o ɗum noon ko gonga ɓen ɗon landiɓe ɗullan hooli yara ɗi waɗi étranger yara ɓeɗe wiye mum no gasa ɗum noon ko gonga moɓ ɗon tigi ne heɓano difficulté ji moƴƴa ɗum ɗo wonde ha courage inna pourquoi ha joni no Maroc si on ɗum hayi hootata surtout probléme wono probléme woygono toon probléme financement probléme loyer andi goɗɗo wondeje ne so janggi ha no fof goo haray no herse toragol noddugol famille on ni toroɓe inna wallelan ɗum ɗo wallelan ɗum ɗo tawde duuɓi ko ɓuuri noga hiɓe dépense de masi a janggo hara han joni a wawal heɓande hoorema hay sino ɗumanora ɗum ɗon haari no geenanola moƴƴa emi noddu famille mi toroɓe chaque fois ko toon Allah no waɗi on ɗon kadi koko faamuɗo toon e yewti wo mo andi towɗo tawata ça ne va pas o ƴette tun o jonniralan ni sino yewti kanko o santa wondema toon ɗo ça ne va pas toon ɗo lamma pori mbuuɗi o ƴetta o ɗumannolan o jonniralan ni mais ko sakke to ɗum haari mi ama he noddugol mo mi yewta fii taw ɗuman haari mi santi min tigi wondema ko comme si komi dongal hande kadi mi ɗumannaki surtout toon ɗo bourse lagine coupa on tuma on tigi ɗumanino moƴƴa ka sakkitorum ɗo kadi bourse amen on tigi momi wonano yoɓe ɗon ka école on ɗon kadi coupano few gila mois de mars passé ɗa on tigi dépose hanke on ɗo haari ala yoɓede hay nokku ala yoɓirede hay nokku tawi ɗum ɗon no sappenoyam moƴƴa kon tigi janggano kadi heɓano difficulté o wonde surtout affaire probléme Maroc ɗo affaire probléme loi heɗo wonde son jam moƴƴa ɗa wawi wonde ɗo suudu hara ɓe waɗanma contrat ha moƴƴi joma suudu no wawi irade tunde wotere ni na ya yaltanmo ka suudu ma pour suudu hara ko ya immo ɗon ɗaɓɓa suudu hara anda on to heɓata anda honno guerdata difficulté ji no ɗumannoto no sifa ɗum no ara no moƴƴa mais toujours on tigi koyo noddu wonde famille on explique ana ɓe wallintina ɓernde on tine wonde on tigi koyo on tigi juuɗo soro Allah koyo on tigi wonde jooɗo wulla kañum tun inna yo hootu ala fof ko joɗini ɗum Maroc ɗo surtout ko ɓurlan kadi no tawata no jeeya ko courage lan kon kadi honnon nantelan ko sakki ka doctorat ɗo sonde komi no minniri on noon nane won tigi koyo windu tem présenta ɗum ɗon hakkude prof ɓe jogo après ɓe approuve maɗum ɓe ɗumanno min temmo mi windu noon ɓami présenté mo directeur l' école on tigi ɗo innono o jaɓata temum woni temon no satti mi watamo tenude mi nami spécialisaki e ɗum ɗo wona koko min noon bindi ko kala makko ɓe min winduno ɓaawo ɗo hara bindude no metti janngude masaka toɓɓaka hara no metti janngude moƴƴama ɗum noon haɗa ko gonga makko aɗa ha hande mi janngal ɗum ɗon bindi kono noon kanko salorno ɗuman wonni womi wata tende mi ɗumannotako mi wata tende ko prof de go encadre ɗolan on kono noon défendre temon han o jaɓimo oya inni joni awa kanko o ƴetti garanti wondema mi tena oya inni gasi ƴetti garanti mi tenay ɓayɓe lanni yewtude ɗon o noddilan feere o inni lan si Allah mi jeejima a yino mi ɗumandori noon hara hersina Allah ko kan haala makko ɗon hara hersina Allah ko kan noon ɓurlande ɗumannade courage de ka doctorat ɗo tuma mi fuɗɗi découragade woni nami wallini mi andita ko ni kon haram hersinale mi
min ɗum ɗo kadi mi jara guerte min fora mi hertinal on ko kewɗe wono 3 heures de temps ɓe jooɗi ɓe haalde fi tenan o ɓe ina jaɓa ɓe oɗa ina jaɓata oɗa ina kañum o ƴette jarante tawi somi hertinimo ɗum mi bonnana étranger ɓe no gasa araɓe artaɓe ka l'école ɗum fof puisque somi non haaldi ɗum ɗon ha min fotti on ni hara mi hertinali mo e tawde directeur on imi yeehi ɗum ɗon mi ronki lannintinde ɗum ɗon no gasa étranger ɓe arteɓe ɗon fof hande kadi ɓe holtota ko goɗɗo ko ɗum ɓurlan courage ɗum no jeeya ko ɓurlan courage de ko yomi lannindin ham ƴewta ɗum ɗum ha ɗum haari tuma kala ɗum ɗon arena découragé ko ɗum ɗon chaque fois arena Laawolkisal gandi hunde heɓortami kono alhamdulillah ko satti o kadi si woti heeɓi ko faala ko gara ko alhamdulillah nam aray woɓɓe kadi no landi ɗo ɓe inni wo ko honɗum waajoto ɗon wona ɓe ka meɗen janngayɓe franco arabe ɓen ɓay kamen ɓe buy waɗay wattaya sa janngi franco arabe ma ko arabe wonɗa janngude hara ala avenir buy yahay ha hewta 10e tumma goɗɗum yalta accita jokka ɗum ɗa e français on tun hara par ce que fof no considéri sa waɗi arabe on tun haray a heɓata golle a heɓata ɗuma ala avenir haray ko dongal maɓɓe ɓen kadi joni wo ko honno ko honɗum waajoto ɗon ɓen ɗon kadi kadi nam ko honɗum waajoto ɗon ɓen ɗon ha ɓen ɗolla waajo ɓen ɗon kadi koɓe jangira fi Allah ɗum noon ɓe gandi enen en fof meɗen janngowo arabe kono ɗon kon ala avenir haray avenir makko ko faydi aduna ɗo haray ɗuuɗa sina hara ko occasion molanaɗo heeɓi mais so janngiri fi Allah Allah walla emo aduna e lahara on tigi janngira waɗa ɗuma mum on fi Allah andi koye woɓɓe innayi joni janngira fi Allah kono no ñamata kono no gerdata aduna ma kono no wuurirta ɗum ko gonga maɓɓe on tigi janngira fi Allah toro Allah yo Allah wallu ɗum si Allah wallima goto wawata ettude ɗum ɗon lan tori on par exemple ko gonga janngat ɓen surtout nomi indir noon gila 2010 boursi hay joni ala arde sappo on tigi inna heɓa occasion argol continuer jande mum nden ɗo ɗumanno minen ɗo min mi janngi ɗo ɗi duuɓi ɗo fof kono ha hande mi heɓali golle ha hande mi heɓa hande komi dépense tere ɗum noon so tawno ko gorko no na honno joni kan kadi ko gootum noon hara sina hara ko golle o débrouille ɗon ha o ɗumanno ɗum noon ko gonga ko enen wono enen luttuɓe ɓen onon luttuɓe ɓe tawata ɓen no mari moyen ɗumannagol ɓen ɗon finance gol ɓen ɗon ɓe continue jandeji maɓɓe ɗin ma ɗum waɗugol projet ji tawata ko ɓe heɓata kaɓe golla haranaji ɓe janngo hamɓe lanna ɓe ronka ɓe jooɗorani ɓe ɗumanno ɗum noon haara ɗon tora ɗum no moƴƴa tawata wawa ɓe wallitade sifa ɓen ɗon wawa ɓe wallitade hayso ko wono ɓurayno ɓen wono 10 premier heɓa bac honno ɓe ka bac ɓen noon hara ɓe wawete wallitede ɓe continue jande maɓɓe noon ɓen ɗo yeehi joni réussisi ɓe janggi ɓe réussisi ɓe artoɓe waɗa goɗɗum kaleedi so tigi yeehi janggi wono hayso extérieur ma soko Conakry ɗon noon ti ɗumanno ɗo ɓen ɗon encadré moƴƴa ɓen noon ti wono 10 en heeɓi 10 personnes chaque année wawɓe ɗumannagol continue de jande mum nden heɓa ɗumanno niveau jande gonno ton wawa artude ka leydi créa projet ji wawa créande ɓen waɗa ɓe franco arabe tawata somugol ngol ɗuuɗa manum si tawi franco arabe o yaari ni harayno hulɓinani e moƴƴa to taw to accite fi skenini mamum ɗon no ɓe nilawo fayde jande min joni mo kala haajaka yimɓe fof noyde ɗo wakkilaɓe ɗo ɗo jangga sa woni premier ko bac ange wonɗo dernier ko classe goɗɗo jooɗoyte ɗo so tawi on continue ko on fof ko université Conakry ɗo wonɗon jooɗoyaade haɗa nafa ko on tigi wakkilante goo ko on ti janggi si Allah ɗiɗa bunɗum kadi ɗon tora soutenugol janggay ɓe min naali soutenugol janggowo ene janggata kono au moins wono 10 premier ɓen ma ɗum ko ɓuuri so tawi feere mum no woori no soutena ɓen noon ɓe wawa janggude ɓe continue jande maɓɓe ne ɓe wawa heɓude ɗo ɓe ɗumannora ɓen noon wawa artude lagene créana en projet ji tawata ko janggayɗo franco arabe wawata somude heɓa ɗumanno ɗon golle machallah alhamdulillah e nam ɓeɓe numéro mum sakkitori ko 292 assalamu aleykum assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullah naala toon jam timecci accede banque buɗon janama ɗum nda lakku baraji ɗi min amina bayano mi sala min landugol docteur en donc wona ko honɗum ɓe wajoto si goɗɗo ɗa faala wallugol e fay kumma wona ni ko on noon tigi guerdata fiyara on tigi wawa heɓugol ɗum ɗo koko ɓe feƴƴini ɗo kono noon tigi waɗi ka plan ko honɗum ɓe mari waade kala mi famal ko ɓe faandi min ni siɗa mari fayku iɗa faalanamo ɗum ɗo wunjagol wona woɗɗingo jande nden siga koko heɓuɗon ɗo kono noon tigi jillindirta ɗum ɗon e gandal annasara on e fof kono haɗa mar ɗon waaju kono noon tigi
gerta ɗum ɗo aɗo mi sikki no gasara tawi kono mawɗi tan libre seeɗa ko on tan libre ko ɓe mariage ko ñande une heure de temps on tigi ƴettanta tawi kon ko jooɗanno ko bawamo ɗumannagol ɗum jannude mo ɗum ɗon so tawi ara mo mari tan so iwti ka lekko wona une heure de temps ma 2 heures de temps jannamo alquran jannamo defte gonga toon so tawi ɗum ɗo wawa yaarude ɗuman kon tigi planifié moƴƴa ɗuman noon accakke demlan ɗo wona ko yewɗon ɗo wono Maroko ko duuɓi joni jetti on ɗum ɗon hendi ɗon docteur alana ko soƴƴi ara ko itti ko yewɗon comme Maroko ko duuɓi sappo e tati on ni woni yaade ɗo woni inchallah ma ko men abaka Allah kubaraji ni Allah ɓeydo men kada koraɓe assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jam to alhamdulillah hajje nala toon awa assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh docteur en on jarama waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh nala toon jam to alhamdulillah hajji Aminata nala toon miɗon e jam ɓe gureji ɗi fof noye jam e haray ko adi ko wonti ko jarnugol on ɗo to mi anda si ɗon heɗiti toon ɓe yaltiharay allo minne ɓe yaltiɗiñi taho habbo seeɗa no gasa ɓe arta e joni nani awa inchallah haray ko mi ñoƴƴitu kadi yettowa noon oɗa wawi habbade ɗum ha so ɓe naatiti joni nam awa nam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu musidɓe julɓe tedduɓe e yaafede nani haari ko hajja Aminata docteur Aminata woni ko nodditi ɗo e haray ko crédit ji ɗi woni ko lannini en ani Maroko haray no satti moƴƴa e kono ɓe wattitande ɓe crédit ji goo inchallah ɓenni noon ɓe artude kono e haray ɓe ronki seeɗa joni haray ko wona 20 minutes ma 25 minutes inchallah ɓe wata en okkude e joni haray happitoɗen ɓe ɗo eɓe arde joni inchallah haray ɗo eɓe seeno haray on fof ɗon weltana e batte ɗum ɗo e haray toon wejjutu kadi yahugol ka YouTube on andi toon har kala bayana waɗaɗo ɗo haray o naɓete kadi ka YouTube e bayanaji goo e ka Facebook kadi ɗo kadi no feƴƴinede direct ka Facebook kadi e ka Telegram ji kadi haray hino feƴƴinede toon direct haray vraiment ko welo molanago wonani en heɓgol sonnajo ko tawata hara o wawi wonde ha o waɗa doctorat makko on haray ɗum ɗo no duwa enen kadi courage ude en fota anden kala ko goɗɗo waɗi ka ɓernde makko Allah subahanahu wa taala on wallaymo sabuna en yii ɓeeɗo noɓe sonjori noon fi heɓgol gandal ngal haray ɓe sonjiki moƴƴa haray no andirɗen noon kadi haray fewndo fuɗɗe Laawolkisal ka Telegram pette ko kamɓe adi fuɗɗanade en e fiinude deftere Arbaina Nawawi on donc kono tawi ɓe occupi fota ko wona seeɗa tawi tan on no fanɗiri ɓe sabuna ɗen andi haray mo golla e ɗeɗo golle haray ko be o heɓana hoore makko tan molanaɗo haray ko ɗum ɗon waɗi e ɓe wawano continde oɗon ɓe wawano continde fiinugol deftere nden ka Laawolkisal e Telegram kono ɓay yii jaka golle ko ɓe jokkuno ko machallah alhamdulillah haray ɗum ɗo hena yen jento tun innen ha no moƴƴi ɓeɗo wakkilike e haray enen kadi ko yen eto si tawi enen innen awa duuɓi yeehi seeɗa haray no mettani en fi seeɗa awa ndaara ɓiɓɓe ɓen surtout ɓikkoye togosoy koye e ɓeyda wallude surtout marɓe niveau ji ɓen kadi ɓen ɗon kadi wakkilano hoore mum wakkilano kadi ɓiɓɓe mum ɓen kadi e sabuna ɗen andi si fuɗɗi law e surtout pay ko woni koye gaara e haqqille ɗen no woodi no tabiti so ɓe noon haray hino foti par ce que so ndaari ɗo wona no ɓe sifori ni no ɓen maɓɓe yanngori ni e ko ɓe ɓiɓɓe 19 kono ñande o ɓen maɓɓe yahayno seeno ka classe vérifiegol siɓe toon e donc ɗum ɗon kadi haray ko ballal molanagal en fof eɗen anndi Afrique ka men wona ɓen ɗon ɓiɓɓe fof ko kara han e goɗɗo si a daranaki oti tigi tigi kono alhamdulillah eɗen weltani ɓen ɓeɗo kadi vraiment eɗen weltaniɓe haray e sikkere ɗo assalamu aleykum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh aleykum salam wa rahmatullah e haray ko adi kon ko salmingol on e jarna on kadi battenaye moɗon on ka radio meɗen Laawolkisal ɗo haray vraiment on weltanama fota so Allah subahanahu wa taala waɗi yoddi aljanna waɗa barki e gandal ngal o hawrindinoya on e heɓoygol place moƴƴuɗo e wawon daranade ka ɗo caka meɗen ko ɓuri e labirede e wallugol kadi e ɓe ɓen wawugol argol heɓat o moƴƴiɗe ɗeɗo leyɗe haray aranu ko ɗum ɗon e haray way jama on no fuuɗi haray alaa ɗum jaral ɗam gotal ƴakkata ɗo haray wono hannde enen ɓeɗo neneɓe marɓe hara ɓeyɗi
menen ɓe ɗo sonnaaɓe e kata jarriɓoraaɓe fota argode ɗe ɗo leyɗe subhanahu wa taala muyani men naam ala nanaɗe d' accord haray ko landal gotal mi wilan wadde ɗo e haray minen ɓe sonnaaɓe arɓe wonɓe ɗe ɗo leyɗe tawata hara miɗen ɓeyni miɗen gollude ko conseil hombo wawaton men wallitorde ɗo no minen kadi min wawira min naali min hewtay no gasa wonno ka wonɗon ton e ɗi duuɓi sakkitiɗi ɗo sonnaɓe no wakkili moƴƴa hino janngude haray ko conseil hombo woni ko wallitorɗon min e no minen kadi min wawira avancirde yani min heɓa ko fanɗi wo hara min huñƴoto min tabita e ko min woni janngude kon e haray ko ɗum ɗon woni landal angal haray ko conseil hombo wawaton min wallitorde sabu noon minen ga haray sonnaɓe gollay no wondi e ɓeygure no wondi e fa e ɓe piiji ɗin hara no ɗuuɗiri on tigi moƴƴa dañji ɗin ala hara on ti noon no faala janngude moƴƴa kono hara feere nden o yii kono mi yewtiri on ɗo ɗen ni haray ko conseil honɗum waton ɓittande ɓe minen ɓeɗo sonnaɓe haray komi conseil tawon lan anndi ko nonni ɗon noon toon no satti moƴƴa moƴƴa on tigi golloya e won woɓɓe no taw gollayɓe kay 16 heures de temps par jour hara kadi am même tan no mari kadi ɓiɓɓe ka suudu donc haray on no sattani on tigi moƴƴa moƴƴa yon tigi janngo e nder ɗum ɗon mais ko yon tigi planifie tammun on il faut toujours on tigi on daar waɗa gére tammun on moƴƴa moƴƴa eɓɓa leerji ka ɗaanoto ɗon ko heɓata ɗon leer ka ɗaanoɗa ko heɓata ɗon leer ka ñaamata ɗon kadi heɓanta leerum ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi ka jannga ɓay on tigi pellete ɗaanoto hay so on tigi no occupie moƴƴa moƴƴa on tigi ɗaanoto hay so on tigi no occupie moƴƴa moƴƴa on tigi ñaamata ɗa heɓude ɗin ɗon tanji ɗa heɓande ɗin ɗon honno piiji ɗiɗi tanji heɓana ɗon kadi leerum ko kum fanɗi wo ko kum fanɗi janngugol ngol min nali on tigi ƴetta ñallal mum ngal fof jannga kono yo on tigi heɓa leerum ko kum fanɗi wo taw on tigi ennu kadi fimara tan no gasa ko tan hontugo sum mari kun ɗo yonata ko on tigi jannga on tigi honno ko ɓen honno ko ɓuri moƴƴude e golle ɗen ko duumade ɗen e mum innaka ko ya jannguɗo wona jannga ñande be ñande 6 heures de temps haraɗa janngude ma 7 heures de temps haraɗa janngude ɗa wawi janngude ñande ñande 10 minutes ma 15 minutes haɗa ñande ñande ko ɗum ɗon maranɗa tan janngugol wawa réussisude ɓuri janggayɗo 6 heures de temps par jour haɗa on tigi jokkidirta haɗa on tigi ko jannga hannde acca jannga faɓɓi janngo acca faɓɓiti jannga ko yonti heɓa leerum ko kum fanndi ko kum fanndere ñande wo ñande kunɗon leerum o gueɗe o heɓa kunnon e nder ñallal ngal ka o jannga ko kum fanɗi wo noon ko kum fanndi hannde no anndirɗen ni radio ji ɗin no woodi o radio Laawolkisal ɗo no woodi radio ji bus no woodi kippuɗi fi sonnaɓe ɓen no janngira wono ɗi radio ji ɗon on tigi intégré o nder toon darsuji ko wona kon janngede toon on tigi eto aysi natata e darsuji ɗin fof darsuji tawata ko ɓuri ko ɓurɗi ɗin intéressé on tigi wawa ɗumannagol ɗin ɗon are ko ɗum nam awa on jarama albarka boy haray on tigi faamiɗo moƴƴa yo Allah subhanahu wa taala on waɗi joddi aljanna batte golleji ko yani ballal ko walliti ɗon men ɗo kon fof yewtiriji ko adduɗon ɗo kon fof haray miɗo accitude on ɓayre jama on no ɗuuɗi haray miɗen wiya on kadi yo Allah subhanahu wa taala okkuroy on e heɓoygol place newiɗo ka meɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nam aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu nam hadi en ɗo yomi uddi kan goɗɗo ɗo hari goɗɗo no landi ɗo ɓe inni wo ko honɗum wajoto ɗon kadi mawɓe ɓen wona ko ɓuri kon wo ka meɗen si oti janggi ha hewti au niveau ɗo inni no ɗaɓɓude bourse yahugol Maroc hara ɓe buy mawɓe go découragé te inna toon ko suufiɓe ɓen ɓuri ɗuɗude toon woko honno onon tawruɗon toon ok question mon ɗum hanni Maroc ɗo ɓe innayi andi lagine ɓe ɗumano to in jaltinane goɗɗo inde nde walda min mi awi Maroc ɗo mi woni ɗo duuɓi komi woni kono ha hande ɓe janna Allah ko ndu woni suufi ha hande ɗum ɗon Allah no seedi ha hande mi janngali ka école ko ndu woni suufi kono suufiyankejo wayri ma ko ndu woni tijjaniya ma kono tijjaniyankejo wayri kamɓe programme ko ɓe jogiti kon ɗo ka école ji ko programme ɗuma académique ko jannete kon kala école ji hara ko ɗuma hara ko matériel ji ko tawata ko gouvernement on ɗumanni gouvernement maɓɓe no wawa no tawata leydi maɓɓe no ɗum ɗon ko gonga maɓɓe tono to sabu fo noon ɗuuɗi ga moƴƴa moƴƴa kono ha hande ka l'école ji ɓe jannali men ɗum ɗon koɓe jannata kon programme l'école ko tawata ko programme feerejo koɓe jannata noon ɓe janna men mazahib ji ɗin nayi kala maɗum wonde ɓe ɓeytana men mazahib ji ko matériel ji meɗen matériel eneteɗo aqida
ɓeɗen mari matiére cikka ɗum noon fof ɓe janna men bano firakal kalami ɓe janna men ɗin noon firakaji fof kaduma kandi kono ha hande innugol ngol suufiya ma tijjani ɗum noon ha hande men jannaka lekkol ko ɗumaji woduno ɗin ara noon firakaji woduno ɗin ara noon ko ɗin men janggata ka lekkol ɗum noon kadi ko fiye men andu ko firka hombo woduno wano ɓen nayno haadi sunna no woodi mu'tazila no woodi honno ɓe janna men ɗin firgaji kalamiya ɗon fof mazahibji ɗin kadi ɓe janna men mazhab honno malikiya shafi'iya hanafiya hambaliya ɗum noon fof ɓe janna men ka lekkol kono innugol ngol ko suufiya ɓe jan ɗumanɗo ɗum noon hara ɗum noon no woodi ɗum noon kala holɗo ɗum noon hara holutum kono ha hande ɓe jannal men ka école ko woni suufiya ma ɗum ko honno woni ɗum noon ha hande ɗum noon kala faalaɗo arde Maroko ɗo hara ko ɗum noon o huuli ɗum noon hayso hulare hellen kon sengo noon kala mawɓe kadi ɗumannotoɓe ɓiɓɓe mum ɓen hara ko fii ɗum ɗo woni kulol maɓɓe ngal haade ɓe accita ɓiɓɓe mum ɓen ɓe ara ɓe jangga Maroko ɗo ɗum noon hara elan encouragé ɓe accita ɗum ɓe ara ɓe jangga puisque ɓeɗo ɓe jannetoni ko ɗumanni kon ka l'école ko windi kon ka def ɓe jannate mazahibji ɗin fof ko woni ɓe natama ɓe obligé tama ya ƴettoɗo mazhab maɗum ɓe ɓurna janudema oɗo mazhab ɓe acca oɗo mazhab ɗi fof pareɗi fota ko ettude ɓe waɗata hara ko muqarana dirasa muqarana hara ko comparugol baynal mazahibul arba ma baynal firakal kalamiya machallah awa kasi ɗo famini ke joni hara ludditani ɓe natuɓe ɗo makete ɓe Mouhammad Ahmadou Bari assalamu aleykum Alpha Ahmadou kam Bari assalamu aleykum ɗon hajjaɓe vraiment ɓe wakkilike moƴƴe en toriki Allah yo Allah on weltanoɓe yo Allah on weltanoɓe ɓuri ko jama o weltaniɓe kon alay vraiment min nani konguɗi maɓɓe ɗin ɗo en toriki Allah yo Allah on changean e laamu men ngun addana e laamu nunɗungu ka leydi men wawa jonnitude jama on fof haqqille mum on yo Allah newnanɓe kadi ɓe heɓa golle e public ka ɓuri towde ɗon ɓe heɓa golle ka ɓe wawata gollitirde gandal maɓɓe ngal inchallah waɗa vraiment min on mi weltiki moƴƴo konguɗi ɓe yettoɓe ɓe aussi on tigi moƴƴo no wawa fewodiri e ɓe nani ɗo hito mon gonno yahude joni ɓay ko tappitirum ɗo joni on jarama albarka moɗo yo yoɓo ɓuure moƴƴude noon kadi assalamu aleykum rahmatullah nudditana ɓe ɗo mi dara nam assalamu aleykum nene Fatima Bobo waaleykum salam dalato janto alhamdulillah fay koy ɓe jam yettude Allah wa ko weltanagol ɗon docteur jarnaɓe fota aray ɓe jarama yo Allah ɗum joddi aljanna makike mako on faminike fota e kala tampere so jakoɓe naɓe mum yo Allah waɗanɓe wori ɗum baka to ko yaɓe jannatul firdawsi ala okkaɓe kadi naf awa gasi ko du'anagol ɓe weltanoɓe fota haray ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkorɓe place ɓurɗo towde kaɓe gollitera gandal ngal waɗanaɓe joddi moƴƴina haray haton jini ɓe kadi ka radio ga tuma wosa gomen yoɓe heɓan en tan haray meɗen haton jini e landade ɓe haray nde tawno ko tonnaɓe haray meɗen falete landade nani toroɓe yoɓe senano en ka radio ɓesɗi tan woɓe okku e hirde wotere men lando yallah aɗu barki barka boy joni udditande ɓe ɗo kadi namo ɓe Hajja Aminata assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama Hajja nala toon janto alhamdulillah usalino jontiɗo awa assalamu aleykum Hajja Aminata en tokoranka inde kono ka gandal noon nala toon yetude Allah onolle alhamdulillah haray menen kadi men naɗɗo tun tigi tigi on fi tun salmingol o weltano Allah subhanahu wa ta'ala on ko tawata enen kadi Allah okkoringol leñol men ɗo sonnaji wakkilotoɗo ha tawa wawa janngude heɓa o doctorat ɗo tigi tigi on menen kadi meɗen sunani ɗum ɗo moƴƴa noon kono minen on ɓay moƴƴeralo nden tawitaki on tigi nata ɗum ɗo laawaki kono haray alhamdulillah ɓay toujours heeɓi ke leñol men ngol haray tigi tigi Allah waɗan on nafa e barke e gandal ngal o ɗuɗɗinana en kadi sifa moɗon e ka leñol men e jibinande yimɓe lagguide ɓen ɓe fof maɓɓe mi toriki Allah sansana en laamu ngun hara sen heeɓi waaɓe no waaɗon ha ɗum ɗo wawa e nafude en ka leydi men foti ko seeɗa ala e muɗum haray tan mi ɗuɗɗin haala kam ɓay yimɓe no ɗuuɗi ko toujours to fii tun du'anagol on kami nanno inde mon ma kami yi'uno fii ko heɓuɗon doctorat on comme vraiment alhamdulillah on tigi no welti foti ko seeɗa ala e mum ko tawata ko sonnajo guineyen jo pullo kadi heeɓi ɗum ɗo on tigi no welti moƴƴano no weltani Allah weltani kon onon kadi kono Allah waɗan on nafa e barki e gandal ngal heɓon ka gollitiron gandal mo ngal
okkoram kadi moƴƴere e baraji ko woni e ɗaɓɓugol gandal ngal ko okkoren en fof okkoren jannatul firdawsi ala haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam kadi on jarama albarka moɗo yalla yo gonko ɓuuri moƴƴude nam haray mi udditaniɗo ɓe numéro mum sakkitori ko 953 assalamu aleykum. wa aleykum salam wa rahmatullah on jarama hajji ñippi ala toon eɗen e jam jam ton assalamu aleykum docteur. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko hajja Mariama mi nete ko jarnugol on tun miɗo weltori on vraiment yo Allah on okku on joddi aljanna vraiment je suis très ému on tigi ala tigi on ko wowla fi mum j'espère que on ara en pose on question jina men falirte non hara ɓe invité on noon kadi vendredi je ɗen aron waɗon fatowa haray ça allait nous faire plaisir inchallah haray ɓayna on tigi ɗuɗɗi haala ko juste salmingol on tun noon haray assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. nem ɓe makete ko Ba Mouhammadou Oula assalamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. haray docteur no jenti on ɗo. Assalamu aleykum docteur Amina Diallo. Wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aray min jali wona landal no jogi e waɗi kadi gon taw ko weltanagol ɗon tata gon Allah hokki e sonnaɓe lagine ɓen sifa muɗon e wattiɗon noon kadi Allah hokki oni noon ɗiɗo yiɗi kadi yedditagol leydi men walli to aray mi toro Allah subhanahu wa taala on Allah ɓutti leydi men ndi e si on hewtoyi kam e jam Allah subhanahu wa taala mi somo yo Allah subhanahu wa taala on hawrindingo e moƴƴireji ko woni kon sagade ko leydi men danda on albala woni wonde ɗin jimɓe kal leydi men danda nen dendanagal ɓen fof Qur'an faal en danda goɗi aduna e baaka haray ɗon weltana moƴƴawti no weltani on alhamdulillah tori Allah yo Allah okore en si gammoɗon en mbuyi allahumma amin. aray la mari question ji ɗiɗi komi landoto rapidement question an ara noon o essaye ɗon hunji alquran et deuxièmement si tawi ɗon hunji Qur'an et deuxième question o essaye ɗon woni e contact avec ɓe oustaz ɓe situɗon ɗo fof wano oustaz Tidiane Ba union musulman e oustaz Ba Saïdou Kimbeli e Alhaji Ibrahim Teliko wano oustaz Courtoubien so tawi woni ɗon woni e contact e maɓɓe. Ok première question mon on jarama première question hunjagolngol Qur'an haray Allah newnalto haray meɗen etade gila neeɓi kono ɗon andi hono no gasa hunji ɓen Qur'an no andi ɗuma on ko satti ko mais meɗen etade meɗen tori on du'a kadi meɗen tori Allah yo Allah newnam e contact hakkude am min e oustaz ɓen meɗen mari contact toujours si on tigui yaahi lagina yaaha e hiwroyoɓe ɓe fof maɓɓe oustaz Ba Saïd oustaz Tidiane oustaz Alhaji Ibrahima Teliko e oustaz Courtoubie ɓen noon ko Mody Diadia nene goto tigui tigui miñituɗo lango on kon ɓen noon joni kaka famille tawra ɓeɗa fof miɗen mari contact haɗa ko ɗon jarama. Are mi weltani ko moƴƴa ɗin tori Allah yo Allah ɓurtu moƴƴinande e moƴƴinana en kamen hara e ko suwetuɗen ko hotugol kamen wallito toon haray hara laatoto ko inchallah. Amin jarama. Assalamu aleykum. Waleykum salam. aray mi udditani ɓe maketeɓe ɗo ko Seni Sidibé assalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Docteur no jenti on ɗo. Docteur on jarama ɗo. On jarama no alato. Jan to wono. Gotore. Kono ara ko jare. Laawolkisal ko laawol peewal e ɗantal. Wala moɗon. ala laaɓude neɗɗo ɓeere on ɗon wawi ittude ala laaɓude moƴƴo yaafede ko terena waɗi on wawi essayde men daara aray aray ko min ko jaarugol on tu wona ala ɗuka to Allah waɗu barke gandal ngal no sonkude nani Allah waɗe barke ko ɗaɓɓa ko allahumma amin awa Allah waɗu barke hunde amin ya rabbi jarama remene ka miɗen jahdi duwa jarama barka mo amin amin aleykum rahmatullah nam ɓe nattire ɓe ɗo email makete ɗo
Assalamu alaikum. Hire janja. Hire janna lato. Alaikum salam. Assalamu alaikum doctor. Na lato. Wa alaikum salam. Yitu dalon. Weltana wanani. Hari question ngom sara ko landa do landi ki hari ko fi andugol no on unjino Quran ko men ko ga ko tay on nani do jabo joni hari weltana wanani. Albarka Allah. Jaram barka. Jaram dal barka boy. Na jon mi wudi tande hikki. Naam be makete be Ummu Nur. Assalamu alaikum. Ummu Nur. Alaikum salam wa rahmatullahi. Naam aray docteur en jenti on do. Janta alhamdulillah. Naam don way makude. Okay, na min ko weltanogol hajji do annabi ko non tun. Amod awon jarama non kadi Allah. Jarama barka. Alaikum. Okay, wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Wa alaikum salam. Naam be makete do Fatimata Diallo. Assalamu alaikum. Natir be email makete be Fatimata Diallo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hire jahaji. Assalamu alaikum docteur. E ko masha Allah wetnagol on tun du'ano on Allah subhanahu wa ta'ala on tabitinam on beydana iman on burini Allah ya ilahi ko hewtina ya on kameden e jammo jere otton e moddere morannaari kadi hare me baba e modon be weltake be ngure mon den fop ara yo Allah subhanahu wa ta'ala on nerina menen kibiriden kay no me wawi dum do ya Allah ya ilahi hare me den do yon duwa fota feeda le mudum men na go de gaade ganda ay me den turi duwa fota yandi men duwa uji modon bino me wawi men tabita Allah ɓeyde wallude Allah mamin Allah ɓeyde wallude jarama barka jarama kadi jarama. Okay, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Naam be natir be email makte be Aisha ba. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ajjain. Na laton. Alhamdulillah. Docteur en jenti on do. Assalamu alaikum docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ko weltana gollon woni sabu yemen suuso natugol ka radio Laawolkisal do weltata gollon moƴƴano. Jarama barka. Ngal gandal mum ɗo encouragé men moƴƴano e wawgol jam gonkon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. On joddi aljanna o newnana joɓe sukama hoɗum fof kañum kadi wawa sikarum ɗo. Allahumma amin ya rabbi. Allahumma amin. Ay mi weltani ko weltana go. Jarama barka boy. Joni me wudditande hikkiɓen ɗo inchallah. Naam ɓe numéro mum sakkitori ko 653. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Assalamu alaikum hajjay docteur. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Mawdi ha ko weltana gollon tun batte golleji mudin haray Allah me weltanike on fota wona seeɗa yalla on waɗu barke gandangal hokkora on kadi golle ɓurɗe newade torike Allah waɗa barke gandangal newnana on kadi hunjagol ɓuro anarande menen kadi newnana men wawgol gandangal en torike Allah subhanahu wa ta'ala on tampere nde fof e ɓuron ko yalla waɗan on ɓuri ɗum pakkatuji ɗin haray ko salmingol ɗum tun nani hara ene weltike foti fota. Assalamu aleykum. On jarama wala on kadi barka boy. Tanto alhamdulillah na lato. Alhamdulillah ɗo mi jam. Alhamdulillah onon tolle. Amin kadi alhamdulillah buy aray ko weltana ko ustaz en docteur en ɗum. Okay awa gasi yalla weltana on kadi. Docteur en assalamu aleykum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ɗumanni so. Mi weltanike on moƴƴa nani. Yalla lan ɗon ɓeydu gandal ngal ɓurini mi torike o fattake ma yalla okkorami menen kadi gandal ko heɓuɗon kom torike o fattike ma yalla nani. Sonnajo e puɗɗo jangirroniɗe mi weltike moƴƴa
Allah ɓeydo wallude on jarama barka bo nena jañippi ɗon ɗen kadi mbeɗe weltaniɓe kamɓe kadi moƴƴa awa liñi mo ɗaɓa moƴƴanani jewni haray on jarama barka boy awa on jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ok waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh naam ɓe makteɓe Hawa Diallo assalamu aleykum waaleykum salam wa rahmatullahi ala to jantun alhamdulillah jano leero joni komin haaldi o nani joni awa naam ko yuragol toon docteur e weltanoɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi docteur waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ala to jettude Allah ami weltanike o nani jarama yallah waɗi barke e gandal allahumma amin ya rabbi on jarama weldi jarama barka bo aleykum salam wa rahmatullah natno so halto sammingol assalamu aleykum wa rahmatullah waleykum salam wa rahmatullah naam hajji Aminata joni jetten ɗiɗo min accitama par ce que woni 30 ko ha ɗon haldunoɗe nani waw inchallah ɓe nim France no sakkitori 159 assalamu aleykum waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh hajje ala toon alhamdulillahi assalamu aleykum docteur waaleykum salam wa rahmatullah mbeɗen salmina on weltano Allah subhanahu wa taala o tori Allah subhanahu wa taala o tabintin on e ɗum ɗo walla on kadi projet o ɗon fi hotugol lagine kon yaw on hara newinana on piiji ɗin ton sabu noon haray ko hunde moƴƴude kono haray ko no wakkilorɗon ɗon jannguɗon ɗon ƴettuɗon o courage ɗo ɗon kadi so yehi lagine haray piiji buyi ɗon anndi no habbi on donc ɓurtugol kadi yo Allah diwinan on ɗon kadi haray ko wakkilare goo kadi marɗon ɗon awa haray miɗo faala landagollon ɗo question ko woni heɗagollon ɗo hakke on tigi no anndi tirtiji si innama docteur ko marɗen kon lagine hara hay sina ko yowiti e jande islam hara no on tigi no huttiti ha nana parcours mo waɗɗon on hara on tigi ko udditu hunnduko heɗo hakke e ɗuma machallah e haray miɗo lanndo wono école ji ɗi ko jannguɗon ton si on tigi no woni kono hara wawata arabe janngali franco arabe kono on tigi wawirta intégré sugaɗin l'école ji hara kadi na lagine on tigi iwri hara ko télé nga hara ko marɗo ɗuma ni hara on tigi no mari wawi hara ko yoɓangol hoore mum privé école privé wono arabe marako ɗo mi yaali hara ko ɗum hara ko université arabe privé mi yaali université ji maɓɓe ɗin ɗo ko arabe ɗi fof majji komi yii kon ko public ko français ji ɗin ɓe mari privé ɗin noon noon école ji arabe goɗɗo wawɗo langue go hara sina arabe ma ɗum jannguɗo heeɓi diplôme heeɓi bac mum on hara koye arabe wata intégré ɓe anndi wano par exemple wono saoudia kamɓe mari ko ɓennata kon ɗuma sa janngali arabe moƴƴa kam men sa yehi tan ɓe waɗante ma haade ɓe waɗante ɗo wono duuɓi ɗiɗi duuɓi tati fiya wawa langue on wawa natude ka université kono mara ko ɗo kamɓe ɓe mara ɗum ɗon kamɓe so ari ɗo ardi e bac ko spécialité moɗɗa on ka bac si ko arabe waɗɗa si ko français kono noon natirta ka université ok donc obligatoirement on tigi wawa arabe si wawa intégré so gaɗi ɗuma wono payi kun ni hara ko waɗu kun telen ɗo janggi ha gayni heeɓi bac mum on e tout ça yarugol ton so on tigi ala wawata arabe haray waɗɗuma no taha ko ɓay matiére ji bus no toon koye arabe janggete hara kadi na arabe langue on tun wono matiére ji bus wono fiqu e hadis e ulumul qouran ɗino fof koye arabe janggete ɗino fof sa wawata arabe hara kadi ko ɗuman hirji a wawata yaltede ɓe ƴettatama to da ƴettugol de ko ɓe hara ɗa wawi arabe on so wawa intégrude ɗumaji arabe ɗin ko so tawi ko français arduɗa diplôme ko français jannguɗama goɗɗum ko école ji français ɗin ko université ji français ɗi wawata natudemi ok awa en tout cas meɗen weltani on meɗen weltori on moƴƴa yo Allah lan ɗon newinan on konti walla on projet ji mon ɗin hara ko fii ɓurtugol ɓantugol kadi ɓiɓɓe lagine ɓen surtout sonnaɓe e hara o wedditaki ande toon hiɗon mari golle janɗuɗe noon hara o wedditaki kadi nani on jarama barka boy awa on jarama boy on jarama noon kadi joni Moussa Faaliw ɗo ndaara tawi nanena ɗum haray min accita ɗo way feƴƴi seeɗa na Moussa Faaliw assalamu aleykum Moussa Faaliw assalamu aleykum voilà jonte please Moussa Faaliw assalamu aleykum wa aleykum assalam
wa rahmatullahi wa barakatuh. On jarama hajja en tan ala ton. Janta alhamdulillah onon tolle. Allo namu do men nande. Oh là là, malheureusement. Menen do men nande on. Okay, thank you very much. Okay, hajja voilà. Min kadi min nande do moƴƴa. En fait on jarama moƴƴa ko invitant don en kon doctora hara yenginibe hani an. Laha inibe félicitations. Franchement ndimi halana yon always min non wallahi sonnaɓe no mari haqqille moƴƴa. Ɗum ɗo ɓeydi en hollude jannaɓe no mari haqqille kamɓe kadi si ɓe jangi ko pellet ɓe wawi jangude ɓe wa'awa déjà ɓe ɓura kadi hay worɓe goo ɓayre haray ɗon andi ɗum ɗo wawi en hollude e wawata tewtade konguɗi innayi ɗiɗin haray rewɓe ɓen haray kamɓe ɓe hana jangude ko juste koyoɓe patiente o tum ɓe wona hara que ɓe wawata ɗaɓɓude ngal towgal masi ɓe ɗaɓɓingal ngal towgal ɓe heɓatangal ɗum ɗo Allah holli en ɗo exemple molanaɗo ko tawata kon tagaɗo kala tagaɗo wakkilaniɗo gandal ngal Allahu Ustaz ko lagineni ɗo mana gasi docteur joni yo men accu toon ɗo nani sabu na feƴƴi ɗo 6 minutes ko yewtuɗen kon haray ɗo min yaafini fota ɓay simin dankike ɗo ɗuma min wonay ɗo ha min jogoton ɗo ha jemma ko tawi konko jemma ko ɗum waɗi ma ɗum min kadi na no probléme kono neɗɗi ka seeɗa ala ko fi ɗum ɗo waɗi en ɓay tan joni mi sella jaɓi si tan heɓoyke en yewti en ɓoytoya yewtude moƴƴa ɓuri inchallah waray min noddoya on ɓeyden yewtude mi turki Allah yo Allah subahana wa taala on naɓo on guine e jang hewtina on e jang newinana on projet ji ɗi faala ɗon ɗin fof hara kadi gonga ko ɓe takkitiɓe neno mol banana yewti kon ɗa sonna ɓen surtout e gerugol kadi darat tawi e ko ɓe faala ittude ɗon hara franco wara bon si ɗum ɗon kadi continue saabu non andi wona ɗum ɗo tawi ɗum ɗo newanoki ha ɓe newinani on yahuɗon ko karan ɗum heɓirton suga ɗum ɗo hara sen heeɓi kadi suga mum buyi ɗo ɓe ɗum ɗon kadi haray wallitoto fota oti no welti fota weltori on kadi turki Allah subahana wa taala yo Allah weltanen en fof meɗen reena on hiwa ayna yoɓa ɓen mon kadi ko ɓuuri e moƴƴude soɓe oti hande kadi ɓeyditike moƴƴa télé makko ɓe dari confi moɗon e hino les résultat o kono inchallah no hewtoy ɗon jottodirɗon wo seeɗa haray min invite oya ɗon hara tan no woodi seeɗa inchallah nani si Allah jaɓi Allah jaɓi on jarama barka boyo noon kadi on jarama invitation on yewtiki photo machallah ko minen ɓuuri welta yewtude si Allah jaɓi on jarama inchallah ara barka boy Allah hokku en wanugol e jaam allahumma amin ya rabbi ok assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na musidɓe julɓe tedduɓe haray no andirɗen noon haray hannde kadi ko ɗo wonɗen hattude haray ko welo welo molanago wonani en hannde kadi invitugol ɓeɗo bandiraɓe meɗen ɓe tawata ko kamɓe woni adiɓe ɓe heɓude doctorat ka meɗen so ɓe haray no weltina fota ko tawata kon ɓeɗo kadi haray ko sonnaɓe ɗimmoɓe meɗen ɓe wuruduɗen e sonnaɓe fulɓe kadi e haray ɗum ɗo yo jonnu en enen kadi leçon e ƴetten en andi enen kadi si debbo dari ke inni waɗay hunde o janggay soɓe o janggay kanko kadi sabu no heno prévon ɗo heno andirɗen noon haray en docteur ɓe hay worɓe ɗuuɗa ha telen ka men toon hena affaire noon kadi tawa ko sonnajo e paykunjo kadi e sabuna se en daari ɗo ko yewti kon haray ko 36 ans woni ko 32 ans woni ko ɓeeɗo mari par ce que ɓe ni ko 93 ɓe fuɗɗi l'école har ɓe mari 7 ans e no gasara ko 32 ans ni e kono haray soɓe woni ko 25 ans hiɓe janngude hiɗen anndi ɗum ɗo kadi haray na sama kala wawata 25 ans ɗum wona 25 jours noon ena 25 mois noon haray ko wakkilare molanade en nani kadi difficulté ko ɓe heeɓi ɓe soñji kon kono ɗum ɗo fof décourage ali ɓe heno hande alhamdulillah ɓe hetti doctorat maɓɓe on e torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah ɗum ɗo yo nafirɓe nafa umma umma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam on fopp kadi e heɓen kadi yimɓe nawlayɓe suga ɗum ɗo kamɓe kadi ɓe wawa darade ɓe dattoɓe e ñemba ha heɓen sonnaɓe bus e heɓuɓe suga ɗum ɗo par ce que no andirɗen noon nini ka meɗen haray pay koy no wakkili moƴƴa ɓiɓɓe rewɓen hande haray no wakkili no janngude qur'ana haray buy e maɓɓe déjà hara ko jiwoy toso koye taw koye jombaka kono hara hunjike qur'anare nden hara no faami dina kam moƴƴa on andi e ɗum ɗon si wallitama kadi haray wawa heɓude suga ɗum ɗo e haray kadi kala marɗo moyen si tawi hara no mari siɗɗo mum ka muɗum mo tawi no wakkilori ni wota oti kadi amu wallitagol on ɗon finance gol mo sabu on nani haray ka meɗen ala wallitade
on andi noon ɗum ɗo so tawi hara oti ala soutenance wona mawɓe ɓen ma wona o kotira makko kotirawo maɓɓe wonɗo Amérique ni no wallitori ɓe ni ɗon andi haray koti faala wo kadi marsata par ce que ko faalɗa aussi soutenance on ala gonga koɓe inni ɗon haray wawata marsude donc haray ɗum ɗo fof koyo wonan en enen kadi leçon molanaɗo anditen ko niɓuɗen ko aduna ɗo wo en sattitora e mayigol sen hewtoyi tolle diplôme ji ɗin fof majji ɓe landotako ma ko diplôme honɗum heɓuɗa ɗo haray ko ɓe landotoma ko honɗum huwanɗa Allah subahanahu wa taala on ɗo ɗulle a andi Allah wosi a jangi kadi so ɓe no haray hino weltini hino woni nawligu sa kono alhamdulillah haray on fof on weltanama on du'anama haray no ko kala ko hikkorɗon musidɓe julɓe tedduɓe haray ɗon foppuɗon weltana haray toriki Allahu subhanahu wa taala yo Allah weltana en fof hawtodira en fof ko aljanna ɓuttinana en ka meɗen kadi yo Allah subhanahu wa taala okkora en battane moƴƴo kadi toriki rabbul ibadi on yo Allah fewna en ɓiɓɓe men ɓen okkora en doctoraɓe buy kadi ka ɓiɓɓe worɓe e ka rewɓe fof kadi amina ya rabbi hara inchallahu en e juma arowo on kadi si tawi jon juma on jaɓi hara min inni on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo Allah subahanahu wa taala okku en walugol e jaam. Laawolkisal ko laawol peewal e ɓantal.